산제처럼 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 deve all'avvenire scende aggiunsieme un nelle volte to mecciando ci me ha to so deve dashi che ne sembra che gadget nel gioco e nave tu non va in che se va c'è mettere sambaci che non che sangue non ci vedono delle c'è 다 매그나도 좋아하고 이제 저는 함재게 좋아하게 또 가슴이 시원하신 거다. 지리대를 dansa 밀루터바네 신도 공부 하레 공부 저한테 다시도 마시겠더니 점블링 사티감 두스 베르잖아 사태 중으로 뒤에서면 보는 어디 나신 게 되는다 때 뉴뉴 공부 쉬우지 제 나는 당겨 주다 때 상패 더봐 할 레벨 공부 따뜻한 것도 써봐서 밀는다 그래 또 미세비 씹다 제자한테 다들이 주지들라 다시 다리도 주지들라 다 봤어 다 가서래 다 님의 지금 다서 다음에 취치지만 좀 다음에 그것을 미지제외나 취치지만 좀 근데 주대 찌기 취치지만 좀 주대 가만 찌기 취치지만 끼지지게 취치지만 좀 하고다 그것을 어쩌래 다 내지 자세 양답에 따라서 만든배보다 심하 심하고대 진짜 냠는 지야마 주나 니 콜레저 타베 가본 토비아메 산저 가본 토비아메 아니 강제세 담주 그 단지 말을 봐 거에 자와 단지 말로 배야 그주 자신 최지 자신의 최지 거에 자와야 배야주 단지 말을 봐 야 배야주 뒤에 그 저전제
아니 저 자체는 나지 장어이네 강 참지대회는 가르쳐버리는 저 자자버서 어디 공도 주제 대바 단대만을 배주 차지 어떠세 그 대바 주제 제년보 주제 맞아체 아니 그야 배야 어쩌면 어떠세 자다 제가 그때 땅문에 전에 계절에 최치게 맞으나 아니 이신을 뭐지 나가 강화 이신을 뭐지 배고 강 되게 좀 나가 강화 라바 내장 나가 강화 배 라바 들라지 뭐 라바 내장 아니 하장을 정쳐 그네 이신을 뭐지 내가 다시 가마쇼 나지래 나가 강화 연양 나가 강화 연양 대잠지 가서래 예성을 깨어리버 줘줘야다 인생 기면 거지 하면 자매 들다 잡아야면 콜 대잠지 콜을 줘도 들다서 하다 탈백하고 타면 다나신 거 아니 가서래 네 다나신 게 랑진진래 저부터 아니 다나신 게 장주쌤 저기도 말 산적공 터도 말 됐던지 제가 아니 그래서 한다 진을 뭐지 나가 강화 라바 이내양 그게 뭐야 라바 이내 개면도 와 진짜 방도 잘 개면도 와자 저부터 이신을 뭐지 이제 방도 새도 참을 짜쳐버려 저문을 짜쳐버 뒤나네 짜쳐버려 제가 나가 강화 라바 이내 개면도 와 제가 제가 때도 매일 아침부터 매일 공부 단계 주점 단상 지난디경 어떤 애들 저기 맞잖아 어떻게 그게 제일 저기 맞잖아 방법에 쉬우지도 님들도 봐야지 로당 다와당 님들도 봐야지 그게 제일 지금 방법도 뭐 장주가 스미나 아니 그거래 계절에 산제 가반도에 주 상라 산제 가반도에 주 나마 타지 가반도 주 인생제 단체 코에 동안지 자스을 잘 저에 산제 가반도 거야 어디 주사거래 계절에 장주 스다 롱에서 저 같이 장주 쓰기 스미나 장주선 고산주선 그런 쪼제는 쪼매 많이네 쪼제네 어다지 근데 그지들래 배 저에 산지 가만도 주준 거리 그지들래 어째서 되게 짜지 뭐 밀리다 하자 짜지 뭐 그죠 진행 말이들 제가 아니 가이고디 제가 되어 조스를 진는데 대박점 때 맞아 자 슈다 가져래 미시베 가보 오늘 다니게 미시베 다리 담배 자와자면 대박점 때 맞자 미시베 슈지 미시베 다치 뭐 할래봐 아니 제난데다 람차나만 넣었더니 타바치 교신 내가 디콩땡이 왔다야 소소라 디콩땡이 왔다 네 다 자와를 맺혔지다
산적궁 바와진 수궁 어다 상계 탐제 심징의 된 제도 인지고는 저거라 네 제디 바와진에서 대버봐 해담지 바와진에서 대봐 제가 오토스레 바와진에서 때 산제 탈레 되면 나바 두제 나바 땡전 심지 된지거라 그렇지 제가 다 여름 저 그래서 양세 제주도가 아니 디 개월에 진당 아니 그저 라마 계단 배송으로 디고 고마 디 어디고 고마디 오늘 하말라줘라 대 여름 양세 제주나 반달 하면 라줘라 어떻게 저 무슨 대체 따라서 제는지 어디나 땡땡 유 가자데 디 가자 암달라디 심샤디 여빙 심샤디라 토드 장구 시서와 재미기들 가서다디 그 강마다 사람들 더 가서 장구인 것도 아직 괜찮이 어디서 장구에서 제자 어떻게 저 그래서 되는 양식관 수그로 공을 시면도 근데 어디 그 땡제 라면라서 땡 어디를 정도아 아니 대도 막에 말레 콘데 심자다 말레 콘데 미지기 도저히 못하고 슈 퀴즈 아니고요 저 어디에 아니 마페도가 뭐 다할 때도 강보다 말레 저거도 어떻게 장을 배주 라마 그거마디 어디 방고 같이 배지 아니 대말에서도 미지 도르지 못하고 싶지 기운 저저저저나라 오디 어디 다라스 그래 니디 아니 대 심자치로 그러니 다 정을 건을 시베서 마페제 홍그 다 계산 그거 어디 방고 치대제 근데 군대 주스베 장아지 시계 장아지거든 아니 시계 장아지 크리스탈 말하면도 시대 어디에 있는 그런 우를 쳐도스 깨라 쳐나 아니 다다 계산을 주고 고마디게 아니 가서 그래 군대 주스베 잘 넘어야 돼 배가 어디 노디야 그런 그런 주시고 그런 시버디게 넘제 다 그런 고컴에서 뭐 다들 넘제 근데야 앞에서 진짜 패봐 다가니 그 사람 뭐질이야 선전 탐 좋았을 탐 되게 되는 나이즈 좀사 소르사 이 고노시고 친지디 그래서 그거 뭐더라 좋았으면 탐 지되는 어디서 저 어디래 अस्ति मैले भने जस्तै जो यो क्षण सम्पदको यो चाहिँ सर्वप्रथम त हाम्रो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न नै अति कठिन छ दुर्लभ छ त्यसमा पनि क्षण सम्पदले युक्त मानव जीवन प्राप्त झनै कठिन छ र त्यसमाथि पनि फेरि बुद्ध धर्मसँग चाहिँ भेट हुनु झनै गाह्रो छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ एक दिन अहिले यस्तो अवसरमा यो हाम्रो एक दिन एक घण्टा एक सेकेन्ड यो चाहिँ अब धर्मको अभ्यास नभइकन चाहिँ विशेष गरी धर्मको अभ्यास भन्दाखेरि सम्यक वैराग्य बोधिचित्त र चाहिँ सम्यक दृष्टिको चाहिँ त्योबाट चाहिँ धर्म नगरिकन धर्मको अभ्यास नगरिकन हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण संसारको चाहिँ संसारिक चाहिँ जरा जो आत्मग्राही चित्त छ जो अज्ञानताले युक्त आत्मग्राही चित्त छ त्यस्तो मनले धर्म गरेको खण्डमा
प्रत्येक सेकेन्डको धर्म चाहिँ नभएर चाहिँ धर्म नगर्यो भने त्यस्तो खालको चाहिँ अज्ञानताले युक्त जीवन भएको बेला हामीले चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ धर्म नगर्यो भने वास्तवमा हामीलाई आकाश समानको आकाशभरि भएको चिन्तामणि हराएको भन्दा पनि ठुलो चाहिँ नोक्सन किन भन्दाखेरि त्यसरी आत्मग्राही चित्त अज्ञानताले युक्त चाहिँ मनले धर्म गरेमा हामी दुर्गतिमा पतन हुने निर्माण प्राप्त नहुने चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन नहुने बुद्ध भूमि प्राप्त नहुने त्यस्तो हुने त्यो चाहिँ भनेको आकाश समानको चिन्तामणि हराएको भन्दा पनि ठुलो किन भन्दाखेरि हामीले त्यो हरेक क्षण चाहिँ त्यसरी चाहिँ आकाशभरि भरिएको चिन्तामणि भन्दा पनि ठुलो मान्नुपर्छ किनभने हरेक क्षण चाहिँ त्यो क्षण सम्पदले युक्त मानव चोलो पाउनु गाह्रो त्यो पाएको चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ आफूले धर्ममा अभ्यास गरेर आफूले बोधिचित्तले युक्त चित्त उत्पादन गरेर आशय बनाएर धर्म गरेमा बुद्धत्व प्राप्त चाँडो बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ र त्यसमाथि पनि अब अहिले मानव चाहिँ क्षण सम्पदले युक्त मानव जीवन मात्रै पाएर भए पनि त्यतिले मात्रै पुगेन अझै त्यसमा पनि अब बुद्धको चाहिँ के भन्छ धर्मसँग भेट हुनु गाह्रो बुद्धको धर्म भने त्यसमा पनि महायानको चाहिँ बुद्ध धर्मसँग भेट्न झनै गाह्रो त्यस्तो सम्भवै नभएको चाहिँ अहिले सम्भव भएको छ त्यो सम्भव भएको बेला अब हामीले चाहिँ त्यो बेला त्यति मात्रै होइन महायान बौद्ध धर्मसँग मात्रै भेट होइन सम्यक कल्याण मित्र गुरु जो त्यस्तोसँग भेट हुनु अझै गाह्रो छ र त्यसो भन्नुको मतलब म चाहिँ त्यस्तो खालको गुरु हो भन्न खोजेको होइन विशेष गरी परम पावन दलाई लामा गुरुजी जस्तो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हो किन भन्दा उहाँ भनेको परम पावन दलाई लामा गुरुजी भनेको चाहिँ सम्पूर्ण बुद्ध र बोधिसत्वहरूको निर्माण कायको रूपमा उहाँ यहाँ प्राणीको हितार्थ फेरि पनि यस लोकमा आउनुभएको छ र उहाँ जस्तोलाई मैले उदाहरण दिँदैछु त्यसले गर्दाखेरि अहिले परम पावनजीको जुन यो चाहिँ जब उहाँको चाहिँ निर्माण कायको खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ तिब्बतमा जो रटिङ रिम्बुजे हुन्छ उहाँले चाहिँ यो तिब्बतमा एउटा लामो लाछो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पोखरी चाहिँ एउटा त्यो डाँडामा त्यस्तो खालको पोखरी थियो त्योभित्र चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ अक्षरहरूले युक्त र घरहरू सबै त्यहाँ प्रष्ट त्यहाँ लामो लाछोभित्र दर्शन भएको त्यसपछि उहाँले खोज्दै जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ जो अहिले परम पावनजीको जुन चाहिँ के भन्छ निर्माण चाहिँ जन्म भएको जो आम्दो छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि नै एकजना मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो भारी बोकेर आइरहेको भेट भएको र त्यसपछि भइसकेपछि हाम्रो उहाँ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ 13औं अवतारी जुन परम पावन दलाई लामाजीको चाहिँ वस्त्रहरू कुनै सामानहरू चाहिँ एउटा वस्त्र चाहिँ उहाँले त्यो कलसा रिम्बुजेले ओढेर चाहिँ उहाँ घरको छेउमा जो अहिले परम पावनजी जन्मेको जुन निवास छ त्यसको छेउमा पुग्दाखेरि त्यसरी जानुभयो त्यो सबै चाहिँ लगाएर त्यो पूर्व जन्मको सबै सामान पनि लिएर र जाने चाहिँ उहाँको निवासभित्र पुगेर जब सानो बालक त्यो बेला परम पावनजी सानो बालकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ दर्शन गर्ने बित्तिकै त्यो सानो बालकले चाहिँ एकैचोटि यो संसारको सबै प्राणीको हित गर्ने मान्छे म हुँ भनेर उहाँले त्यस्तो भनेर चाहिँ उहाँ गुरुसँग त्यस्तो पहिलो शब्दमै पहिलो भेटमै त्यसरी भनेको त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ र यो अहिले हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण जीवन पनि सम्पूर्ण प्राणीको हित नै चाहिँ उहाँले समर्पण गरेर अहिलेसम्म प्राणीको हित गरिराख्नु भएको छ 저도 대 탱숨발 별 내절도에 탱숨바들라니 저 보달을 치마리 보달도디 심중 줄라살라 슝이 미든도 자당사데 지다니 그저지 차베심도 걸라 나도 대제 링을 버제 오다고 공마도디 차베심 오주드 나사와디 오델 남주랑 자가맴도 그래서 어때 슈리디가 다감도 샤나샤 지금 너 자원 주고 냐 조금 와 자다니 도시 아주 재밌네 티나라 된거 지데 근데 도시달라지도 잠바세 더
서장감지 생 어디 꼬바지 지도 샤샤 다 하고도요 저 정원 주고 살아 주고 샤샤 어떻게 이게 뭐라 소리 그래서 어디 벌어 망고 잡도하지 이제 잠바 바 내도 망고 잡 이제 잠바 샤고지 이니 홍콩라 랍데 기게 데미 아자 랍데 기게 미세강 레 팅도아리 고 벌어 로다 지니 공부 가사가라 샤빈 감다 공부 가사가라 샤빈 정을 주고도 샤빈다다 내주더니 그 샤빈 제도 잠바도 주대 샤빈도 다도 줘도 샤빈 딱 봐라 시대 지고래 자자디 디기다 주대 잠바샤디 브로셔라 어디 다 망고 제배 주도 벌라 제배 무주도 아주 임다 다금도 날라 어디 마지 집에 고대 샤차 네 걔가 그냥 공래 걔는 공을 버리도 남자 대장 잡아 어디에 가서 될도라 자다 네디 그런 게 재미있는 게 된소 저는 단초가 말이나 된 그러면 파르디 두샤 재미있다 두샤 되나 제가 지난달 전체가 말다 다 주다 먼저 전전을 권하라 갈에 주매로다 하고 마som 아니 거라는 대송을 어디 제가 어달라마라서 도스타체 했더니 마 그다는 뭐지 과거 치도 마 페이지 오토시 로기송하더니 야 심자라 팬니 아니 저 공을 씹어지겠니 마섬제 단 되는 중에 나이에서 공화 그다는 뭐지라 꿈이 그 공부도 수학사대 어때자 등행구이 아니 대행구이 게나 등에 미주시 누구 그다 누구 집어서 미주도 게나 그런 거지 어딘데 자서 네 보다 대신 주티나라 어디 자서 개월 र जब म तेस्रो पटक तिब्बतको भ्रमणमा गएको बेला पोतलाको दर्शन गर्दा त्यहाँ परम पावनजीको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उहाँ बस्ने उहाँ भित्र त्यो कोठा थियो त्यसमा र विशेष गरी त्यहाँ उहाँको पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पूजा कोठा त्यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ जाँदा चाहिँ मनाइ थियो अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो थियो तर पनि त्यसमा चाहिँ हामीले दर्शन पायौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ आसन गद्दी थियो त्यो गद्दीमा त्यहाँ एउटा धाकम बाँधेर जो अहिले हामीले चाहिँ जाडोको बेला ओढ्ने त्यो जुन एउटा चाहिँ गुरुले ओढ्ने त्यो वस्त्र छ त्यो पनि त्यहाँ राखेको थियो तर वास्तवमा त्यहाँ बिचमा चाहिँ अब परम पावनजीको तस्बिर चाहिँ त्यहाँ अब तिब्बतमा राख्न नपाउने वर्जित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना त्यो हामीले चाहिँ अब पहिला चाहिँ जब मैत्रेय बुद्धको चाहिँ यो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले धेरै यस्तो खालको चाहिँ प्रचार गर्नको लागि हामीले सबै प्रचार गर्नको लागि त्यस्तो खालको ब्रसरहरू निर्माण गरेका थियौँ त्यसमा मैत्रेय बुद्धको चाहिँ तस्बिर थियो र त्यो चाहिँ मैत्रेय बुद्धको तस्बिर भएको ब्रसर चाहिँ त्यहाँ उहाँ धकमले भेरेर त्यो गद्दीमाथि राखेको मैले देखेँ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब हामीलाई त्यहाँ लाने चाहिँ एकजना नामगेल चाहिँ ठजाङझो गुम्बा छ चाहिँ त्यसको एकजना गुरुले हामीलाई त्यहाँ लानुभयो र दर्शन गराउनु भयो लानुभएको थियो र उहाँले त्यो बेला केही प्रार्थनाहरू पनि त्यहाँ हामीसँगै गर्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ विशेष गरी त्यो बेला पनि उहाँ गुरुले त्यो कुराहरू चाहिँ सुनाउँदाखेरि त्यो कहानीहरू सुनाउँदाखेरि जब चाहिँ हाम्रो परम पावन दलाई लामा 14औं दलाई लामाको चाहिँ निर्माण काया खोजी हुने क्रममा चाहिँ लामो लाछो जो पोखरी छ त्यो भित्र देखेको चाहिँ अक्षर र त्यो अनुसारको त्यो चाहिँ सङ्केत अनुसार खोज्दै जाँदाखेरि जब चाहिँ हामीले
चाहिँ त्यो दलाई लामाजी जहाँ जन्मिनु भएको घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ कलसा रिम्पोछे जो अघि भने जस्तो गरेर चाहिँ उहाँ पुग्नु हुँदाखेरि उहाँ त्यो सानो बालकले चाहिँ सम्पूर्ण प्रणालीको हित गर्ने म हुँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको त्यो कहानीहरू सुनाउँदै त्यो गुरु पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति भावुक भएर नाकबाट अलिअलि सिँगान पनि निस्किँदै उहाँ आँसु पनि झार्दै त्यसरी मलाई सुनाउनु भएको थियो Reta de dajaga tombasega tuve ni lungisimba ane jangor miche reta re papa jene simba ni kaso dajaga tombasega tuve lungisimba de tenga tanda chatan tenga ba lo namato chatan chatan duji chatan de 제자 두스레 아니 잔주삼아 통통이 다저다 마셔가 또 샤시가 잔주삼아 통통이 어디에 가서래 다 단다 단다 저런 안도 되는 거지 드니 마음을 좀봐 가서 마시고 가는 수지 안들 되지그래서 깨버렸어 된지겠어 아니 가서 다치다 마시가 돼 저분이 오생아 줘제 디아시 가서 병을 줘라 자는 병을 줄다 저 창조결에 근데 어디 오생아 줘도 세좀 버때 자자 자주서 통도 가르스 때 그러더니 어쩐데 안달르기도 송아래요 어디 제레시다 두신 앞에 파워제네스 두신 어디 뭐 제네스 때 뭐는 가서래 예 가서 몸 쉬는 건 저거 어디 가서래 뭐 듣었음 어디 별 생겼다면 님 샤도 도세 다 소소하래 다나 신게 양 자주서 버버담세 요래 때 동바샤스가 자주서 버버담세 요래 어더니 저번에 제가 미미즈다 이제만 어디를 어제자 어두세 룽이스마 집어버 제시 임바 남리 임바 룽이스마리 또메 룽이스마리 니 또메 룽템바리다 룽이스마서 룽템바 어딘데 니 데이 두제데 또메 룽템베 두제데 가르사네 디 아메리카라 겐 담바 겐투니시다 겐투니시게 겐티게 변해 다산에 그 진다디 겐라텐체 아니 지게 소발체 지다 된다 양세는 비치 구호마 다겐어 기드스 시라 케바침보 사라 베 케바침보 겐 탑게스 베 미스베 그라침보도 어디 대사 순절베 그라침보 굳이 겐 탑게스 디 기두 겐어 기드 베 그라침보데 케바침보 혼자 숨으래 제자 개담be 용진 제자 아니 겐소발아 초토라 정을 담아가시 패버래 되시오래 네 대마지 도원제 그러면도 대마지 되시오네 아니 촉바 디 제파 겐기 초토가 든지 혼자 레저바 혼자 정을 문제다 근데 쉬제 아자찌게 아니 정을 문제 가서래 그래서 다 장주했으면 야마데 장주했으면 쉬우지게 튼데 가서 대매에 순간을 봐 다는 양다 따와다 아니 따와대 순간서다 아니 아자찌게 저한테 다티 지향라 냠도도 맨나 만도도 저보다 대자르서 먼저부터 저거를 저보다 대자는 거 같아서 쉬도가
아니 제가 장원을 이제 투기 맞서 봐. 제가 장원을 뭐지? 투기 맞서 봐. 아니 다시 하는 서비스로 지금. 다시도 맞 제가 또 자가라 샤시베 가라 나디 콜을 봐. 되게도 수월해. 나디 콜을 봐. 장주는 막 또 가는 거 같지. 지금 어디디 장원을 이제 숨어디 어디다 덤베다 루나 저라 룽 아마 가서 룽된 잡죠 저라 오 디다 따따 돌 저저 담바이 돌 जो अहिले शाक्यमुनि बुद्धको आगममा जो परम पावनजी चाहिँ अवलोकितेश्वरको निर्माण काय भएको चाहिँ त्यस्तो भविष्यवाणी पनि छ र त्यस्तै के भन्छ बोधिसत्व युङ मावा थाए थएको उसमा सूत्रमा पनि त्यस्तो उहाँले चाहिँ विशेष गरी बुद्धलाई चाहिँ बुद्धसँग वार्तालाप हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो जब पछि बुद्ध नभएको समयमा प्राणीको हित कसले गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो प्रश्न गर्ने बेला बुद्धले चाहिँ अनि विशेष गरी चाहिँ तिब्बततिर फर्केर अनि उहाँले चाहिँ यो भन्नुभएको थियो भविष्यमा चाहिँ यस्तो खालको प्राणी चाहिँ अवलोकितेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तिब्बतमा त्यसरी चाहिँ जन्मेर त्यसपछि फेरि प्राणीको हित गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भविष्यवाणी त्यहाँ उहाँले सोधेको प्रश्नमा गर्नुभएको थियो त्यो प्रश्नमा उत्तर दिनुभएको थियो त्यस्तै छङ्जुसेम्बा निबन्धनशील सूत्र भन्ने छ जो सम्पूर्ण चाहिँ क्लेशको निवारित सूत्र भन्ने छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ पनि अवलोकितेश्वरको चाहिँ चाहिँ त्यस्तो आगमन हुन्छ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको छ त्यस्तो पनि चाहिँ सूत्र छ त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि हाम्रो जो अमेरिकामा चाहिँ मेरो गुरु र मेरो गुरु जो लामा हिसी छ उहाँको चाहिँ पनि गुरु जो चाहिँ घिसी सोपा लगायत अनि चाहिँ हाम्रो अहिले याङ्सी रिम्पुचे छ उहाँको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको जन्मको जो गे थाप्के छ लगायत उहाँ अरू एकजना गरेर 3 जना गुरुहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी डियर पार्क अहिले जो अमेरिकामा मेरो चाहिँ गुरु र मेरो गुरुको पनि गुरु चाहिँ घिसी शोभा जो उहाँको चाहिँ धर्म चाहिँ सेन्टर छ त्यहाँ चाहिँ समय समयमा परम पावनजीलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो र परम पावन दलाई लामाजी त्यहाँ एकचोटि आगमन हुँदाखेरि एकजना महिलाले तपाईले जहिले पनि तपाई बोधिसत्व चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ र तपाईले यदि त्यस्तो भन्नुभयो भने त हामी जस्तो त कहिले पनि त्यस्तो हुने सम्भवै देखिन भनेर परम पावनजीलाई त्यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो र त्यो बेला त्यो परम पावनजीले उ महिलाको त्यो चाहिँ त्यसलाई विनयलाई सुनेर अलिकति उहाँ भावुक हुनुभएर चाहिँ परम पावनजीले पनि उहाँबाट चाहिँ वचन फुस्केको चाहिँ उहाँले के भन्छ म पहिला चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धको भएको बेला म एउटा बोधिसत्व भएको मलाई अलिअलि याद आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँको वचन फुस्केको त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोहरू छ र यो अब उहाँ चाहिँ परम पावन दलाई लामाजी चाहिँ अवलोकितेश्वरको निर्माण काय भएको त्यसरी विभिन्न सूत्रहरूमा भविष्यवाणी गरेको हामीले पाउँदछौँ 어디 다디 로지티니 나 장을 제다 제발 괜찮아 저도 배도가 어디 대수를 와티 돌이다 어떻게 잔다 제단다 가서래 도스레 제자한테 담 하장 메시지 배 가서래 예싱이다 그래 람탕을 만나봤더니 네 가서래 람탕을 만나봤더니 그 예싱이 어디서 장을 맺어준다 다 먼저 장을 맺고 수제 신경을 자자니 들어서 와신다니 셰니 더 자주 셰니 가르스코레 랑탕 라만나왔다메다
타바 좀 계시니 와도 그러지 정말 좀 구장 많이 마신다 와도 그러지 제브레 괜히 막 할래버리 삼절대봐 오늘 자네 가봤어 뭐 간지면서 괜히 삼절대버리 랑 소소랑 가봤어 뭐 간지면 오늘 자네 재밌어지래 재밌어보다 재밌어 어제도 쉬지 저도 어디 다들 다들이 레다 레다 저전아 송하나 신근네 다들이 레다 가서래 지금 저회산이 가봐지 도와치지 마주나 아니자 라야데 가서래 그에 동안 탐험이냐가 봐. 근데 어때 송아지한테 간다 제대로 저회산이 가면 돼야 마주나 가서다 다음에 가서래 야 내주 장세 양답 또 시샤베든 긴 종류라 될래다 강연이지 될 떠고 줄을 깨도와다 장주에서는 무슨 떠고 줄을 깨도와지 체질라 아니 강다 심데 강연이지 떠고 줄을 깨야라 강연이지 소도이나 뱀든지 저지 말 레라빈 거 암저 터버때 떠고 줄을 깨봐 아니 남들 터봐 되게 떠고 줄을 깨도와 아니 수지다 제 휴저로 깨어지면 네 가자 다 직시하면 지든 시험을 잡으면 떠고줄 제도 앞에 여보 오늘 전에 변도 좀 뭐라 아니 지들 같이 가서 됐음 가서 제도가 있네 가서 제도가 있는데 이게 좋아지면 이제 봐 편을 좀 쉬어져 말 떠고줄 때 쉬어지 지든 시험을 잡으면 마서 봐 유대 산지 그만 도인 거래. 어떻게 좀 만다입니다. 언제 만다이면 되는지 제대로 가면 돼야 그래. 단축된데 오다 저한테들이 전이 다 라니 집보다 과를 타벼 가면 타봤자 많이 뱉지가니 10년 탐제 그 동안 계속 전부 잘 아니야, 드자마에 뭐 저에 산지 그만랑 티베 것도 봐. 자, 대접을라니 저에 산지 내가 그번째 내가도 더 자고도 나 대지는 저 세스 어떤 그런 어디 군지는 몰라서 삼바 줘서 아주 अहिले जसरी चाहिँ अहिले डियर पार्कमा पाल्नु हुँदाखेरि उहाँले त्यसरी वचन फुस्केर उहाँले आफू स्वयं चाहिँ लोकेश्वरको चाहिँ निर्माण कार्य भएको प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँ जस्तो परम पावनजी जस्तो सबै महायान मार्गको ज्ञानले युक्त भएको कल्याण मित्र गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हो। त्यसकारणले उहाँ जस्तोको गुरु हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नु भनेको यो असम्भव जस्तो चाहिँ सम्भव भएको हो। त्यो असम्भव कुरा चाहिँ सम्भव भएको जस्तो हो। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र अहिले यो जन्ममा हामीले चाहिँ बुद्ध धर्मको अभ्यास नगरेर चाहिँ अहिले यसरी नै जीवन व्यतीत गऱ्यौँ भने फेरि पनि अनगिन्ती जन्महरू फेरि पनि यो भव संसारमा हामीले भौँतारिरहनु पर्ने हुँदा अब अहिलेको यो एक क्षण यो हाम्रो यही जुनीमा चाहिँ हामीले सकेसम्म सम्यक वैराग्य बोधिचित्त र सम्यक दृष्टि यो चाहिँ त्रिमूल पथको चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने
अभ्यास गर्ने र त्यसलाई अब धेरै नभए पनि कमसेकम त्यसलाई हामीले एउटा श्रवण मात्रै त्यसलाई अध्ययन मात्रै गर्नु अर्थात् त्यसको चाहिँ कानमा मात्रै त्यस्तो खालको एउटा शब्द मात्रै पढ्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हामीलाई पछि गएर अर्को जन्महरूमा हामीलाई चाहिँ चाँडो बुद्धत्व र बोधिचित्त उत्पादन गर्दै चाँडो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि हामीलाई संस्कार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरी सम्यक वैराग्य बोधिचित्त र सम्यक दृष्टिको चाहिँ अभ्यास गर्दै बोधिचित्त उत्पादन गर्दै चाहिँ विशेष गरी आफू त्यो उत्पादन गर्दै आफू मात्रै नभएर सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ बोधिचित्त उत्पादन गर्दै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ म स्वयंले म एक्लैले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको उद्धार गर्छु भन्ने खालको एउटा चित्त उत्पादन गरेर चाहिँ तपाईँले अहिले धर्म शरण गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चित्त उत्पादन अर्थात् तपाईँको आशय चाहिँ त्यस्तो बनाउनुपर्छ। 어제 뒤에 상황도 말이지 되는데 이제 레다 그래서 산지 군다도 리모 제어장이든지 오펜 뻗어내 봐 어떤데 마을 메시도 sabje sueje dal o samdang gwa 내가 좀 보데 루세 당보다 니버되니 먼저 군다다 그래서 구발라 텐데 차슈버 대변 상제라 차 상제라 아니 차슈버 차와 피베 선한다 남이 냠바 선함 상다 우선 두달라 차츠버 전에 취주다 상의 제스도 선한 시우지 비내매봐 그 산도 무슨 둘러서 샤라요 그 차츠버 저 타라 어디 산젤을 쳐버 선한 남이 딱 냠바 산젤을 쳐버는 쳐버는 펜쳐 그게 뭐 어디 될 펜쳐 그러면 어디 펜쳐 요르도 어디 선은 이샤를 그래서 차처럼 저버와 저건 어디 선은 남이 삼지 미쳐봐 어디 그래서 산제 젠 저버 찍고 찡장 어디 시장 거래 된 거래 이제 맞잖아 남주 인다르지 맞잖아 이제 차좀 잘 당황지가 말해 가보이 뭐 가져 또 차좀 봐 습주 야 가져 다 단주 돈대잖아 배 맞죠 시도를 봐 시야가 터지 안 터지 안 사다 시초좀 터지 안 사. 근데 저만 니 디테들이 다도 저만 어디 산지 그만 어디什么 지금 말이 슴데 레로도 소저 가다 야 저거 자좀 다 가서 다 대디 레로도 소저 대제 칼을 좀 레로도 소저 어디 상제를 자좀 집에 순남도 담이 냐마 어디 대디 템버리 시험거래 네 예 상계 자스도 시위지만 다죠 도만 가래 어때 대대니 이제 안데 숨바디 가르고 돼 뒤에봐 전이 산제라 구준도 유된 나가도 참여 여자 아니 자춤을 잡이나 뒤 팽 참여 탐여 수두와 제네지 돌래 가서 로이와 들에 팽 탐여 참여 어디 조저 연대 산제를 연대 탐여 참여 당시
차지마지막에 패는데 참아봐 탐아봐 어디 하고 어디 생각을 지겨 말해 제가 쉐베네다 간가 제 간간데 나왔던 말아도 생각을 지겨 말해 진짜 어래 제가 어디 레드베드 레라부 표현 자주 표현 나가도 자주 못해 레라부도 맞춰져 다 주셔니까 맞다 야보다 레디는 제 미지도다 인가래 서는 냠도 줄을 제발라 배자 책도 셈봤던 지금 말해 디 서사 립장 저거래 떡밥 줄을 제발라 서사 립장 거래 어디를 내가 가서 아니면 라마로 쏘았다 어디를 거래 제가 너무 드레 저절로서 뭐 너무 좋아해서 어디 손들 라마로 손들 남기려면 라마로 손들 제고 어디래 반대서 라마 다 손들어라 이제 다다 손들 남쪽을 빼면서 짜지면 되니만 장도 동어래 어디에 짜지면 심지어 동어를 잘 어디 심을 치르더 어디에 자다 두스래 그들이 뭐지 배자 심지 시든 샤바도 대증기 대장지 대증기 다 양도 절리 등 말했더니 나는 손가지 뭐 쉬어서 나는 메시지 소설을 전 주위 제자부터 했는 줄 알아 뭐지 야마르들 남산제 저 남자 시시 야마르 소설 그냥 저거래 제자한테 제르베제 동라마몰라 로마 동라마몰라 동달라 쉐 sab진 가지고 순당 순심을 가블라 안지 지진jam이 양지 제르베제라 드라 디딩 말에서는 야 견자 하고 말스 아니 이 그저래 디 잠찬네 야 두벌 페거스 야 아니 그래서 가리네 거르데 오거르베 가리 지레 페라데 거 답안한지 제 다거도 코르던데 진짜매나 컨디션이지 오저 침부 페브레 자자 자젤라 자르던 가마들 예진이야 어디 수집에 자제 때문에 저 제대로 배치 두번째 두번 까왔잖아요 어디 두번님을 나 이제 잠이니까 나죠 어디 실수에 잠샤 저 동담으로 동담만 보고는 로마도니 드리즈 페베나 돌로마도니 지금 말해서 쉬었던 방에 되지 어디지 잠에 그냥 신말이지 어디지 그 전에 두가 저서배 저를 배는 까와 두벌 페베는 이제 지라 편도치가 보대 점잘 편도치를 편도치 순 어때다 저 지주들 제가 어디 두벌 페베 제가 코르든저 양 코르스트마지 지지 잠을 간이 쉬지 어두제 어딘데 두원잠 다가서 샤워좀 되게 말이 시주 순대서 라지는 어디게 소서 디비전 배지 되게 소서 디비전은 생기도 그러면도 지금 동물들 쪽으로도 다가서 책감 보지 가서 지구 대좀 이 양도줄 제대 가버래 되게 정하면 내가 바자 찾아보시거든요 너마도 지기 저 정하는 바자 찾아보더니 미쳤지 그 직 퇴봤던 게 동물들 지도 인거라 장주했으면 저러지 가더니 동물이 또 내지 장사가 또 동물들 직 퇴봤던 게 동물들 지도 심주 래 들이 용거라 땅아 바자 상보 저 소설들은 자주 제ኛ들이야 저자도 저 제르베저 찾잖아 어두세 제가 대간에 그 대단에 대승도가 아니 장주 샘저를 짜도 인생을 저를 짜도 랑을 쓰는데 파와 째내지 두다 에메지도 검제 어디 쉬우지까 디 쉬우지 사보 띵 사보 쉬우지 사보
쇼진버스 가나 도와 어디 되다 니다 다나 지금 대야 잠비양 다 동문이 다 저렇게 이제 잠비양 다 이제 자라让的人个现在的准备都因为就是你这里那么啥吧我的真的对面拉玛人个在拉玛的人来这人个三因为的钱恐怕这不啥不属于的那拉玛这边那个全拉玛军的看着觉得这段3年的出来往西人等我是多么认真，拉玛让马听没着了，让他拉没推也没去，因为还真傻不，拉玛他让个身子拉没推也没去，另外就他们拉没过去也没去，我的呢，人朝着生个他们就也没去了，这样真的个傻不学着，这样我听这个就了去了去弄的这些，他在那山就很多了，俺们都做了这，女的做了这种，在这上他开始了后面的我对这什么这些你可能是不对的第一把开始了但东北你讲这什么没办法了常人没常是把人没跟真正保持的东北下了多位你就都是就不会的我干完同志简单敲洗，上了节目个，我听着390点嘛的，我听着，然后等着我就大把的查这么几个多就是很多变成弱小的单元呢，你就。我们在沙巴的吧，干巴的不是看就是上天门卫修是吧？像这是好搞的，对，就是这么做了，那么就是这么做法了。车上车跑的车跑人干办的车跑人跑的偏这个掉的，还搞啥？偏车跑人不多了，偏这个的，我的还能给写不着，我偷过的，还搞啥？培养别的开始人哪个都不全是三家子全把人这个那么就给我那个他这里我这里三个在哪个这大是开始人投资出来单投资他是这个投资税啊说了就是他是公园里啊说他这像马来的开始人在全把的这个这这这个车把培养蛮多的，是不是啊？这是大家就是啥是就是这样个他是这么的，公园里还得这么的，得就是公园里是说什么的，就是被没事我觉得还搞说他的车把这不多，这那么这真的个朋友，那么亲。那现在好过话的，讲了好点吧，讲了。现在人家行上个多这嘛真的看，确实没那个子，看这他学不定吧？但你说你解决，这个确保人不多个了，上去了确保人不多个了，现在那么空单嘛是吧？上去讲什么是吧？我的确保人不多了，硬上来没结巴的，现在生个大学他妈这个多了，真正的保持这个不多人。
同志家的叫西干吧，天干吧，我这个说一个多，这到吃吧这是葡萄了，哦，他在那边我说那么就干吧忙忙我说那么就平多，大股多，我的辛苦多，哦，就是的，我这让干我们说那么就平多，哦，就是的，这是这家伙嘞。这小孩子大把人知道，呢，可能小孩子大家说，是你们这个小孩子那个，这是的，有些有的，这的相当的效果嘞，这是我真的贴上，让了贴上，这是的效果嘞，这是。这上面不么了，准备弄点多，准备送多，咱们上帮他们真的包着都是少多呢。现在第一这样子吃吧不要叫了，吃吧开了不是下了，吃吧不跟那是下了，现在错了咱们开了人家多的叫了，我的叫的，现在这好过，现在行上个现在吃不上，现在我呢谈的绝对没变。我那行上一个的培养吧，这这我这个雅各山，加过来，这样子，他这可啥，他这里俺们的领导，那主播的东北个人，东北大学当个学员吧。东北个人是呢，我在他们这东北个人，东北说了，东北地偏的，东北，东北个人是，我的，我在俺们的地上，本来，各位年他们不来咋，各位新年啦，的吃上，我都看不到啊，看个真，他们这。开个这里吃上班他们就怕不过这了不为呢，就怕他不接受的怕不过吃就了，天天了不为呢，怕不过这了吃上去就这开个这了这不为呢，对，超真的是被对忙谈到都是个三个汤这的古松土汤这了。저 부어 내장 학바 순서 거래 하고 서 무슨 그 대마다도 생각 탐제다 되니 무슨 tuk땡 가져연애야 와怎么了 가져연애 저 탐제다 저 부어 내장 학바 순서거리 하고 어디 쉬어봤지? 법부 때 지상 추주지 배우나 지상 추주지 가비서 티브 추주 어디 법부지 부어나 소다 배연디 상계 레다 상계 탐제 대마도다 그저 탐제를 저 벌리자 학바 두세这现在呢，可是你说是在가래恰当学不得呢，学不가래 부원에是남자지 좀 있는小자지 부원에这看怎么가면 가진다 레다 지리지 부원에这看되네 죽라서 부원 지리지 부원 갑자기 부원 간다 랑상지 걸 일루거래 되게 이제 밥은 가려면 심은 송아래 अस्ति मैले चाहिँ सबै त हैन केही भनेको थिएँ त्यसमा विशेष गरी बुद्धको प्रतिमा दर्शन गर्दा मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ महापुण्य प्राप्त हुने मैले बताएको थिएँ त्यस्तै
अब बुद्धको प्रथम चाहिँ बुद्धको चाहिँ प्रतिमाहरू चाहिँ दर्शन मात्रै गरे पनि हामीलाई चाहिँ असङ्ख्य पुण्यहरू प्राप्त हुने र त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ बुद्धलाई त्यो चाहिँ दर्शन गरेको बित्तिकै बुद्धको प्रतिमाहरू अरू कुनै त्यस्तो प्रतिमाहरू दर्शन गरेको बित्तिकै हामीले त्यहाँ चाहिँ ढोग गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ अप्रमेय पुण्यहरू प्राप्त हुने भन्ने चाहिँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको गुणहरू त्यो खालको पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ भने हामीले चाहिँ बुझेर हामीले जानेर त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले स्मरण गरेर याद गरेर त्यसरी चाहिँ गऱ्यो भने अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामीलाई चाहिँ अब बुद्ध दर्शन गर्दाखेरि को पुण्य र बुद्धलाई ढोग गर्ने श्रद्धा चाहिँ अनि हामीलाई आउँछ। नभए भने हाम्रो त्यो बुद्धको चाहिँ प्रतिमाहरू त्यसरी दर्शन गर्दा पनि हामीलाई केही वास्ता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुण्यको लाभ चाहिँ हामीले बार हामीले याद गऱ्यो, त्यसलाई सम्झिराख्यो, स्मरण गरिराख्यो भने अनि हाम्रो मन चाहिँ त्यो जो बुद्धप्रतिको त्यो प्रतिमा देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ दुई हात जोडेर त्यो बुद्धलाई चाहिँ ढोक्ने चाहिँ हामी निहुरिने त्यसरी चाहिँ श्रद्धा गर्ने हामीमा मन चाहिँ अझै ठुलो चाहिँ हुँदै जान्छ। नत्र भने हामी एकदम के भन्छ अल्छे भएर एकदम चाहिँ हामी त्यो जे अगाडि देखे पनि हामी चाहिँ एकदम त्यसलाई व्यवस्था गरेर बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो चाहिँ त्यसरी भनेको छ भने तेस्रोमा चाहिँ बुद्धहरूमा त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँले ढोक्नु भयो भने तेस्रोमा चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यसको पुण्य चाहिँ कति प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धलाई जसरी सम्यक बुद्धिको ज्ञान अप्रेमेय ज्ञान र गुणहरू छ, बुद्धमा भएको त्यस्तो गन्नै नसकिने ज्ञान र गुणहरू चाहिँ त्यस्तै खालको पुण्य पनि हामीलाई चाहिँ त्यसरी प्राप्त हुन्छ। जसरी चाहिँ बुद्धको चाहिँ प्रतिमा दर्शन गरेर त्यसलाई दुई हात डढेर नमन गरेर ढोगे मात्रै भने पनि त्यस्तो खालको बुद्धमा भएको त्यस्तो असङ्ख्य त्यस्तो गन्नै नसकिने त्यस्तो खालको चाहिँ ज्ञान र गुणको जतिकै लाभ चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसरी चाहिँ विभिन्न सूत्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसरी पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अध्ययन मात्रै गरेर पनि हुँदैन, पुस्तकहरू पढेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो अक्षर मात्रै वाचन गरेर मात्रै पनि हुँदैन। मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ त्यो धर्ममा चाहिँ अभ्यास गर्दै पुण्य सम्भार गर्दै पापहरू शोधन गर्दै हाम्रो क्लेशहरू चाहिँ हटाउँदै क्लेश आवरणहरूलाई हटाउँदै पुण्य चाहिँ सम्भार गर्दै हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ के भन्छ ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। नभए हामीले पुस्तक मात्रै अध्ययन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोधि चित्तहरू अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन। अब कोही व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो होला जो आफ्नो पूर्वजन्ममा आफ्नो संस्कारहरू धेरै चाहिँ पुण्य सञ्चय गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ पुस्तकहरू चाहिँ अध्ययन गरेर वाचन मात्रै गर्दा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ ज्ञानहरू अर्थात् त्यस्तो खालको चाहिँ सिद्धहरू प्राप्त हुनसक्छ, सिद्धि प्राप्त हुनसक्छ। तर हामी सामान्यतः हामीहरूलाई चाहिँ भन्ने हो भने हामीले त्यो पुस्तकहरूको दर्शन के भन्छ अध्ययन र वाचन मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसको चाहिँ मुख्य गरी हामीले गर्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नलाई अर्थात् हामी सम्यक सम्बोधिको चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन गर्दै सम्यक सम्बोधिको चाहिँ बुद्धको ज्ञान चाहिँ भूमि प्राप्त गर्नको लागि मुख्य कुरो चाहिँ हामीले पहिलो कुरो पनि चाहिँ पुण्य सम्भार गर्नुपर्छ र हामीमा भएको सम्पूर्ण क्लेशहरू चाहिँ आवरणहरूलाई शोधन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नै हामीले अहिले जुन पूजाहरू गर्छौँ, पाठहरू गर्छौँ। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्छ अब एउटा कुरा गरौँ, तपाईँले एउटा चाहिँ यस्तै खालको कुरामा चाहिँ लामा चोङखापा भट्टारक चोङखापाले पनि आफ्नो गुरुलाई चाहिँ एकदम दर्शन गरेर ध्यानबाट दर्शन गरेर विशेष गरी मैत्रेय बुद्ध र त्यसपछि गएर मञ्जुश्रीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसरी चाँडो चाहिँ आफू सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विशेष गरी के भन्छ मैत्रेय बुद्ध र मञ्जुश्रीको चाहिँ निर्देशन अनुसार उहाँले पनि त्यसरी चाहिँ आफूले विभिन्न पुण्यहरू सम्पार गरेर चाहिँ भट्टारक चोङखापाले पनि मञ्जुश्रीको चाहिँ सक्षत ध्यानबाट दर्शन गरी उहाँको आज्ञा अनुसार उहाँको मार्ग निर्देशन अनुसार उहाँले अभ्यास गरेर त्यस्तो खालको पुण्य सम्भार गरेर र चाहिँ क्लेश आवरणहरू शोधन गरेर उहाँले चाहिँ एकै जुनीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले यसमा त तपाईँको खालि हामी चाहिँ तपाईँको यो
यसमा विशेष गरी लामा छेपा जो गुरु पूजा भन्छौँ गुरु पूजामा त्यहाँ चाहिँ उहाँले एउटा स्लोगन भनेको छ तपाईँ नै गुरु तपाईँ नै इष्ट देवता तपाईँ नै चाहिँ डाकिनी तपाईँ नै धर्मपालक भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्छ गुरुलाई चाहिँ आफ्नो गुरुलाई चाहिँ त्यस्तो साक्षात त्यस्तो खालको रूपमा हेर्नुपर्छ र आफूले ध्यान गर्दा पनि त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ भट्टारक चौखापाले ध्यान गर्दा पनि आफू र मञ्जुश्री अरू सम्पूर्ण त्यस्तो खालको बुद्धहरू भिन्न नभएको एकै भएको र तपाईँ नै त्यसरी चाहिँ गुरु मेरो गुरु इष्ट देवता डाकिनी अर्थात् धर्मपालकको रूपमा उहाँ गुरुलाई लिएर त्यसरी अभ्यास गरेर उहाँले चाहिँ आफू सिद्ध चाहिँ अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै हामीले पनि आफूमा भएको सम्पूर्ण चाहिँ क्लेश आवरणहरूको शोधन गर्दै पुण्य सम्भार गरेर हामीले पनि त्यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ र चौथोमा चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि बुद्धले चाहिँ के भन्छ जसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ हामीले त्यसरी बुद्धले त्यो गरेको चाहिँ बोधिसत्वलाई एउटा आगममा भन्नुभएको छ त्यो भन्नुभएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसरी हामीले पुण्य सञ्चय गर्यो अर्थात् बुद्धलाई त्यसरी हामीले सोच्यौँ भने त्यसको पुण्य चाहिँ कति प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि 4 असङ्ख्य कल्पसम्म पनि हामी दुर्गति लोकमा चाहिँ पतन नहुनुपर्ने खालको त्यस्तो खालको पुण्य चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकपटक मात्रै त्यस्तो खालको पूजा अर्थात् शोभा हामीले चढायौँ भने त्यस्तो खालको चाहिँ अप्रमेय पुण्य हामीलाई लाभ हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हामीलाई बुझिराख्नु हामीले जान्नु चाहिँ जरुरी छ त्यस कारणले हामीले अहिले जस्तो तारा पूजा गऱ्यौँ अर्थात् अन्य जुनै पनि पूजा गऱ्यो भने त्यो त्यतिकै त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ मनोरञ्जन अर्थात् त्यसै चाहिँ त्यो वाचन गरेर पूजा गर्ने होइन त्यो बेला चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो मात्रै होइन कि हामीले त्यो एउटा पूजा गर्नु तारा पूजा गर्नु अर्थात् अरू पूजा गर्नु भनेको चाहिँ विशेष गरी हामीले दक्षिणा लिने अर्थात् प्रार्थना गर्ने त्यस्तो लागि त्यसको मात्रै उद्देश्यको लागि होइन मुख्य गरी त्यो एउटा पूजाले चाहिँ एकपटकको पूजाले चाहिँ त्यस्तो खालको के भन्छ अप्रमेय चाहिँ गन्नै नसकिने त्यस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ हेक्का हुनुपर्छ त्यसो भयो भने अनि हाम्रो मन चाहिँ साँच्चीकै धर्ममा सम्यक धर्ममा हाम्रो मन जान्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुपर्छ र अहिले अब यसमा यहाँ अझै गुरुलाई हामीले अहिलेसम्म जति कुरा गरेका छ त्यो चाहिँ खालि भगवान् बुद्धहरूको मात्रै कुरा छ अहिले गुरुलाई पूजा गरेको कुरा गरेको छैन अहिले मैले त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति मात्रै गऱ्यो भने अब चाहिँ 8 थुङ्गिरो भनेको छ होइन चाहिँ 4 कल्पसम्म दुर्गति लोकमा चाहिँ पतन हुनु पर्दैन भनेर त्यस्तो खालको पुण्यहरू बताउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको फाइदाहरू हामीले सम्झिनुपर्छ त्यो खालको फाइदा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्यो भने त्यस्तो खालको फाइदा हुन्छ भने हामीले जान्यो भने अनि त्यसपछि हामीले यो पूजाहरू गर्दाखेरि ढोक गर्दाखेरि अरू पुण्य सम्भार गर्नेको कार्यहरू गर्नलाई हामीले जोस जाँगर हाम्रो मनोबलहरू बढ्दै जान्छ त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसको मुख्य कुरो चाहिँ त्यसको लाभ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ आफ्नो यहाँ मात्र होइन पूजा गर्ने चाहिँ त्यो ठाउँमा मात्र होइन आफ्नो कोठाभित्र अर्थात् जहाँ कहीँ तपाईँले पूजा एउटा सानो चाहिँ खाना मात्रै चढाउँदा पनि त्यसरी चाहिँ सम्झेर त्यस्तो पुण्य खालको चाहिँ त्यसरी सम्झिनुपर्छ र अब 5औँमा चाहिँ तपाईँको कल्याण मित्र आफ्नो गुरुलाई चाहिँ सानो एउटा सियोको टुप्पा जत्रो एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ केसरी मात्रै चढायो भने पनि ठिसङ भनेको यो केसरी भन्ने हो त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ मात्रै चढायो भने पनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण तिनै कालको बुद्ध भनेको भूतकाल वर्तमानकाल र भविष्यकालको बुद्धहरू र संसारमा सबै भएको चाहिँ संसारमा भएको चाहिँ बुद्धको काया वाक र चित्त जो छ त्यो सबैलाई चाहिँ दान गरेको भन्दा पनि एउटा गुरुलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी सानो शिवको टुप्पा जत्रो एउटा केसरी चढाउनु भयो भने त्यसको पुण्य चाहिँ त्योभन्दा पनि चाहिँ अब हजारौँ लाखौँ गुणा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ विभिन्न सूत्र मन्त्र छ त्यस कारणले 6औँमा चाहिँ हामीले बुद्धको कल्याण बुद्धले चाहिँ गर्नुभएको कृपा अथवा कल्याणलाई चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ 你能得需要这地的俺都全部到什么路的能得学习，能得学习。台上骗人的要上涨，那么了差不多的，全部破，等这个呗。我当当也说那这，特别智商，特别这个，看不着就不那，不是不会呢，아니 대한민국 다 주중에 상계 탐제를 쳐버리냐 해봐. 그와서 되니 무슨 주대 참말라 쳐버리냐 해서 나서가 돼. 제마 오 근데 송자 아니 다들 룬게 지금도
룽지 나라 룽티다 야 룽시버지 상기 동라데 저풀 야하고 인세수가르데 부릉저래 지금도 다 생도 뭐 생각 탐절을 저벌이 하버리 제가 어디서 송다 가서 어디 저 들에 송다 오 샤라 수수 공대 집에 갑라 수수 공대 집에 다저도 마시가 두바는 제네지는 주드라만 가인 시야 어디 라마 인지미지 정어래 달로 라마 연아 어디 인지미지 정어래 서서라 최등 라마디 최더절로 라마스가 말다 수단 최더에 라마스가 말다 다 서서 라로 저 다진 서서 라마 다자 라마 데로 다지 최 내가 가라바더니 가이나 되야 가서 롱지 오다 좀 다나시고 왕고 주시에 명하나 오다 아니 잠조다 서서다 장섬 사 도마당도 담으로 달라마도 그래 저성을 네 라마사 대 잠린 나라 미신다 라마사 저와 대마다 소소소 진짜 라마스 거래 야 근데 라마사 저 너야 담아야 대점에 야 마셔나 대마 소소 진짜 라마스 거다 제가 저기 어디 가자 그냥 어디 소소 곰대 제갑다 곰대 소소 살아 차 주무지 구성도나 차 주무지 탄 어다 어디 당고 정하다 라마서 라메 주바 어디 대다도 라메 주바 어디 군다도 구성도 상말로 라메 주바 어디 라마 정어래 어디 근데 집발아니다 집발서라 저 당말 저가 지난데 곰대다 자주 지러와 어디 라마 집에 정어래 네 상말로 어디 라마 네 자주 가지고 그래 저 자주 가지고 어디 라마 정어래 라메 주바이만 정어래 어디 장한테 내가 적어줘야 돼. 저저지 다는데 어디 라마 정어래. 어디 정어르면 정어래. 어디 지들은 정어르면 정어래. 근데 어디다 제법 라마들에 주시들 라마래. 제법 어디 정어래. 어디 대체 저와 보여서 가지 담아 뒤통은 저거래 라마니 무슨 여자 있네 메라 있네 다 가가 있네 어떤 라마데 어디를 텔레 저 어디 손은 최초의 사과래 하능의 주인 봐 무슨 상마다 던지고 산제 담제 쳐버려 하마 선생님 라인 봐 딘데 사고를 저와 레레 부에 손은 나가다니면서 저와 레레 부에 그들은 탐자로 줘버려 학바 아니 상가 탐자로 줘버려 학바 어디 사고 나고 가래 디시가 대체 거래 내가 안 타보자 저도 무서워서 제님이 저거래 대래 제다 대야 더 롱도 제다 제다 나도 롱도가 말합자래 이시 주바선 제가 인데부터 잡으래 드니 가자 मैले तपाईहरुलाई विशेष अनुरोध के गर्दछु भने तपाईहरुले अघि मैले भने जस्तो जो आफ्नो चाहिँ गुरुलाई आफ्नो मूल गुरुलाई सानो एउटा केसरी मात्रै चढाए पनि एक थोपा केसरीको झोल मात्रै चढाए पनि तीनै कालका बुद्धहरू र सम्पूर्ण यो संसारको सबै बुद्धका काया वाक चित्तहरूको प्रतिमाहरूमा तपाईले चाहिँ पूजा चढाएको भन्दा पनि चाहिँ लाखौं गुणा बढी पुण्य आफ्नो एउटा गुरुलाई मूल गुरुलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ पूजा चढाउँदा त्यस्तो पुण्य हुन्छ भन्ने लाभ हुन्छ भन्ने चाहिँ व्याख्या गरेको छ विभिन्न सूत्रहरूमा र त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले एउटा विशेष गरी सोच्नुपर्ने चाहिँ
तपाईहरुले अहिले दैनिक जीवनमा आफूले जब चाहिँ हामी धर्म अभ्यासहरू गर्छौं त्यसरी पूजाहरू चढाउँछौं तपाईले सानो एउटा पूजा जसरी घरमा तपाई ढोक गर्छौं तपाईको जल चढाउँछौं अर्थात अरु नै पनि नैवेद्यहरू चढाउँछौं त्यस्तो चढाउने बेला तपाईले आफ्नो पूजा कोठामा या आफ्नो घरमा चढाउँदाखेरि के सोच्नु पर्छ त भन्दाखेरि त्यसरी चढाउँदाखेरि जब तपाईले आफूले बुद्धको प्रतिमाहरू सबै प्रतिमाहरू जब त्यहाँ जुनै पनि बुद्धको प्रतिमा अब तपाई बुद्ध होस् अथवा चाहिँ अरु ताराको प्रतिमा होस् अरु जसुकै होस् जुनसुकै बोधिसत्व र बुद्धहरूको प्रतिमा त्यहाँ भए पनि तपाईले ती सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मूल गुरु कल्याण मित्रको निर्माण काय यो सबै चाहिँ प्रतिमाहरू चाहिँ त्यस्तो हो सम्झेर तपाईले सम्झिनु पर्छ किन भन्दाखेरि अघि भने जस्तो बुद्धलाई मात्रै चढाएको भन्दा पनि सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई चढाएको भन्दा पनि चाहिँ संसारको सबै बुद्ध र बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ चढाएको भन्दा पनि आफ्नो कल्याण मित्र गुरुलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा केसरी मात्रै चढाएको पुण्य पनि त्यो भन्दा चाहिँ धेरै गुणा बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती प्रतिमाहरू चाहिँ आफ्नो घरभित्र भएको सबै बुद्धको मूर्ति अर्थात अरु तारा जुनसुकै बुद्धको मूर्तिहरू भए पनि त्यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो साक्षात गुरुको आफ्नो गुरु जो छ त्यो गुरु भन्नु खोजेको मतलब तपाईहरुले यसरी सम्झिनु पर्यो त्यसरी बुझ्ने हैन कि फेरि सम्पूर्ण साधारण गुरु अहिले यहाँ संसारमा भएको सबै साधारण गुरुहरू त्यस्तो सम्झिने होइन त्यसो भन्नु खोजेको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईले जो गुरुबाट आगम अभिषेकहरू लिनु भएको छ र विशेष गरी अब परम पावन दलाई लामाजी उहाँ जस्तो खालको कल्याण मित्र गुरु जो छ उहाँलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सम्झेर यो सबै प्रतिमा चाहिँ अब बुद्धको प्रतिमा ताराको प्रतिमा लगायत अन्य प्रतिमाहरू चाहिँ सबै चाहिँ साक्षात गुरुको चाहिँ निर्माण काया हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले चाहिँ चढाउँदै छु सम्झेर चाहिँ त्यसरी सम्झिन सक्यो भने तपाईलाई त्यस्तो खालको चाहिँ महापुण्य लाभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो अब आगम चाहिँ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु तर यो मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन वास्तवमा भने अब यो राजा इन्द्र बुद्धिले त्यो गर्नुभएको कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि यो पहिला नै मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु त्यसकारणले मलाई यो आगम अहिले मलाई ठ्याक्कै याद आएन तर त्यो विभिन्न सूत्रहरू त्यस्तोमा चाहिँ उल्लेख भएको छ त्यसरी चाहिँ तपाईले यो चाहिँ पूजाहरू चढाउँदाखेरि त्यसरी चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मूल गुरु भनेको जसले आफूले अभिषेकहरू र आगमहरू लिनुभएको छ त्यस्तो गुरुलाई चाहिँ सम्झेर त्यसरी चढाउँदै छु सम्झिनु पर्छ 상당 토이나 소는 최슈도 사고래 bên họ sập chân được xem là cái rằng nhầm này là cái số nó 최슈도 사고래 일단 저번 다시 소는 최슈도 사고래 오 라마삼바이나 라마데다 저는 정말 바투에 그래서 어디 라마삼바이 나오다 소는 최슈도 사고다 제자도 지내 주나 지금 오토스에서 제도 냠나 지금 위시 가서 샵단체나 시나라 진짜로다 다시 자마 다 게자 개와 뻗어만 사그라 하디 자마 게자지 파 가서지 샵도고만 진다다 된다 sem전을 봐 뭐샤기나 바 개와 뻗어만 사도가 아니 진짜로 먹이나 지나들 뭐 sem전 삼절 뭐 아직도 게자데 뭐야도가 빠빠빠 sem전 바 펜이로다 진다다 sem전 뭐자 sem전 삼절 냐와 이다 돈도면 할 펜이로다 할 펜이로 하고서가 들도가 제다 셀 빼미제 펜다서 제도가 제도 그 샵된 샵은 거기 펜쳐 지다는 간다 저거라데 나중에 삼절 본 거는 말봐 그래서 쉬우중화해도 제다 다 하고 가래 니시한 거래 도스레 제다 저거다 어디 제자한테 냠는 같이면 디 강래 디 다들에 디 랑이자와 시기 때문에 추워서 라면은 좋다 오다디 강지 다들에 저 사가 체시 레바다 체시 오데 어디에 대시해 보자 거야 디 시지 시아주는 냠는 저거래 그래서 다시 가자다 대셔를 주어도 오다 주어도 다저다 마셔도 까진 때 오다 그랬다
tamar de tama lo que tiene de toma chego tiene cual lama de pato lama de otro che chada ta khazadi khazani je tomani ko shebe kabla khazani ma khaje je so ne geje shidan je 다 되는 매 사저와 되는 매 되는 거네 되는 야말이 되는 하나 더버줘 되는 하나 더버줘 라는 좀 이제 좀 어떻게 돼 정말 되는 연아 되는 야말이 이내다 대리스 대리스 버리는 게 이제 시작해서 될 매스가 termesi macit olsa yaretta macit olsa tabe paten çuten çevgiri paten çude term tadı denemez tadı denemez o da term de yine ni termeci lapsası de cigamore ter 다시 여자들 요래 다시 거의 여자들 요래 다야 또봐 받아 담도 예스게 봐 또봐 받아 담도 나 또봐 받아 다 쪽들이 다시 뒤 강요래 또봐 받아 정아 쪽들이 다시 뒤 강요래 또봐 받았던 저 다시 올려래 야말베스나 칼레니까 제와네 다시 저제 받았던 저제 받았는데 다시 올라야 했으나 저 올라 저 야말베 저 다시 가서 여서라 받았던 저지 아니 올려야 했으나 제가 그래서 다 강을 요 올라 매버렸어. 강가도 그들이요. 네가 타버려래. 바다에 떨어져서 가다. 혼자 주 그러나 주 정도 말해. 바다에 떨어져. 유주디 강리자 타버려래. 다시 타버려. 어디나 어디 다시 두제 다 봐주제 다시 두제 가져요네 다시 두제 가져요네 저 바다에 저대야 다시 두제 가져요네 바다에 저대야 많이 다 가지고 찬도도 봐줄 수 있잖아 진짜 자녀가도 아니 바다에 저대다 그러나 저도는 내가 맞다 바다에 저대 자, 근데 제가 어디 이제 그다 뒤님이 들랍서 내 들랍셔서 다 손을 해보지 못한 저 노래 뒤에 그것도 다가시 네 그래서 뒤에 어디에 그때 자자 양조지 전남에 대 양자지 세시 중에 그래서 인지도 제샤대 다 가서지 다 십자 그때 세자 다 십자 shum어체 다들 네 구구자데 랍지 제자 그때 제자도 자사도 와야 진짜 저도 가도 로야 차구지도 아니 그래서 차구루제 루루루도 아니 그게 잡아내게 잼잼이게 뼈뼈도 지금도 어디에 잡을지인데 그루고 구지데 루야 상마사죠 구지데 애들이 지금도 어디 진짜 제가 저 캠퍼스에 제가 토마토 저 로시아마도 어디에 너희들의 샤도하디
어도 구구지 때문에 아마상나 선제 구구 선제 구구 수사디 준조 파바다 된데도 구구로 수보 공공 잡아 된데 지금 그 마구와 또 마구와 장는 것으로 마구와 땐 신이 초라 라마라 신이 초라 때문에 다 그저기 땐라 그저기 땐을 잘 라마인데 그 디 마구와 장거래 자자 마구와 자자 되기다 님이사 거래 마구와 자자 저들게 저들 자자데 님이디 야 원산데 맞나 구디 샘제 박발라서 잡 구구 잡아 대제 거래서 자자 라마도 잡에나 아니지 미과 요새 좋아 초초초서 던데 어딘데 진짜 그래서 자다도 잡에냐 다들 dag 자제 dag 다도 찾들라 라고도 어딘데 그래서 어디 좋아 이 수마래 자다 어디 가서래 대제 가서 대 갔다 쉬다 대 이제 쉬면 돼 또또다 다다 지상 sabject 자 장당부 장주의 셈제 당부 단계의 장주의 셈제 이 뒤줄라 다 강만님들 전에가 또 라방이 도대체 도대체 신을 부여하네 도대체 여자들 전전도 가다 쉬다 아니 다디 그들 다 뭐게 차차차디 다다 파바체네스 데 다다 옛날 파바체네스 데와 아니 제자디 라마 파바체네스 그래서 라마 파바체네스 라마 답변을 대정거는 비체 땅을 정거는 비체로 다들 삼 아니지야 가서네 대외상계 탐제 마음상계 탐 자다상계 탐제 초조토 어디 라마데가 초조토 상계 탐제다 아니 다스 소만 사야 저도 초조는 시고 고정자 탐제 안돼 제 30명간에 그래 가야 돼 다 잠깐 주였으면 세다로 심지어 탐제 주도 서차자데 이제 가볼 거지 나는 아니 어디 삼을 대삼 미국 대다 다다 단대는 제시로 와 제시로 서샤다 그랬는데 가서래 라마정마 전에 내 가리 수리 이담로 가리듯이 통화인데 그런데 라마 이መስ도 어디지래 뭐다 하고서나 잠단스도 하고서나 찾아서 하고서나 어디지 다들 두두지 어디 그러다 그래서 레다 뒤에 리집에 타와다 안 가서 아니 산제 그 도저선 구도 송도 수도 송도 산제 구 뭐야 네 그래서 라마드데 두도 샘징에 된 제발라 생산 빼지 제마 또 거봐 그거 알아 제 남아도 거봐 저거 남발라서 다 거봐 자자 무슨 빼지게 주다 어떤 거 알아 샘징에 된 제발라 주주 거래 되게 두도 이러서 안돼 두 제버디 저 저부디 주야 괴사월 매제버스나 전부 다 장가순 거래 내 친구도 쇼 싸울수는 자나든지 저부지 이제 두 제베 다들 미국 사다로 다 차서 두 제베니 나기 뒤에 안가게 되어 다보다니 숨도 지도에는 상계 탐제 숨도 라면 숨도 지고 그는 어디 가서
저도 그 라마 생시대와 저도디 어떤 게 단단히 채서 맞지 쉐드즈디 채서 아랭게 중이다 지부디 거정데 다진데 가서래 더 이슈 좋아레스 다행히 어디 저는 탐제 이슈조래사 거기에 아버지 참아서 저는 탐제 랍시 장서 되는지 알았다. 진짜 참아서 저는 탐제 랍시가 세세 저기 전다데 건주 땡겨서 참만 로도는 셔도 같은데 이내양스 내대 대시에 받아서 이내야 라마만 시드라면서 다 라마 주네만 개부 싶으시네야 라마만 시드라면서 라마만 스발로 줘두고 말해서 코알로 줘두고 말해서 그래 라마만 시드라면서 짜와 zemba 매바이 주위에 발을 주면서 제가 라마만 시드라면서 대슈대지 대다요래 뭐데 전나 삼자를 지게 지금 어디다지 아버지 잠깐 간다가 전 아버지 빼자고 신년에 근데 간주 땡기고 상말로던 시트고요네 라마만나 소설 라마만 시스터면스 걸 조정 말았지 겨와 zemba 매바이 주바를 점면스 다 겨와 zem바들 주당한데 두서 니네 지는데 주당한데 겨와스나 걸 들어와 신 들어와 또 zemba 매바이 땅에 면나 배당 모르다는 잡으러 그러면은 주위 바로 드러면 지민스 드니 가져 바로 치 바로 그러고 말이지 겨와스나 매바이 주위 바로 지민스 주디기 아니 바로 치 바로 그러고 말이지 주위 바로 지민스 초조상계 담지 라마 다 때문에 좋스 초조상계 담지 간에 좀 알았나 라마 다 때문에 좋스 어디쯤 그래 대시디 한디 깨져 방에 딱 망골랍다이 마 깨져 방거 라마 장변하라 하자 라마제 산주 군지 예시 대진 죽을 로직 산주 군지 예시 대진 죽을 로직 딩이 된제 라마 가면 대송하다 딩이 된제 라마 군지랑 진 타도 라마 최저거라 이내 소화돼서 이제 봐도 건도 담에제서 순주 오네 더 띠띠만 상화 삽시오다 띠띠만 순사래 어데 라마제 뭐 어데 라마 사데 안다 라마 수절 라마 사죠 어디 어디시나 디삼나 어디 소주성에 라마들 하고 그래 시하고 말해 진짜 다 돌아다니면서 다 진짜 정말 세상에 담자 라마 달 때는 좋았어 라마 매베 코로나 상계시지 미야매 어데 자자 설주 생겼다 라마를 때 정도와 아니 그것도 상말로 디 가서 설주 상계 담자 설주 상계 라마를 때 정도와 제가 군대 가서 연애 그래서 가서 연애 어디 가서 라마데 정도아 제가 내 가서 라마 뒤샤보다 저저 상계 이전 삼절 데메나 근데 무슨 양도아 그것은 민주화 제자한테 그것은 담으려야지 어제 이 담대가 생기 담을 열아 어쩌다 데라면 주도 라마를 중도아 제자 그것은 제대로 선서 그것도 사마로 라면 주번에
자다 그중에 찾아오다 이제 아다 그들들 담대다 코를 줘야다 아니 코를 줘야다 아니야 가서 대만이 안 될 때 산주 가면 고야 채도 아니 라메 되게 되나 라메 그 정도 돼 라메 그 정도 정말追정한 애체도追죠 어디서든지 어디 차 어디는 차도서 거기서 봐봐서 더 말해 도서 라고 또 타면 자니 다 랑데 도서 거기서 잡나 어디 정말 도 차서서 거기서 잡나 깨지고 말해 제가 깨지고 말해 제가 그들도 통주 장마 가져야 돼 산지 가봐 저저 장매 딱 보자면 가져야 더 싸다 그들도 가져야 돼 다 싸다 돼 깨지기 낭래야 제가 또 삼가지고 어떻게 라면 주어인 있으면 정월에 대해서 현재 생각다 라마면은 절성이지 믿어 절성이 라마도 중도 저것도 라마도 중월에 제가 어제도 라면 주어서 못들던 거래 제가 어제지 제가 되지 셔디 안되지 어들에 딱 가리 잡는 어제도 그래 자 그래서 이제 다 되다 차자도 어제 되지 그래 그래 잘 건다 र अघि मैले भने जस्तो त्यसरी चाहिँ सम्झिन सकेमा गुरुको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी सम्झिन सकेमा हामीलाई महापुण्य सञ्चय हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफूले पूजा पाठ जेसुकै गरे तापनि त्यसरी सबै चाहिँ मैले गुरुलाई चाहिँ अर्पण चढाउँदछु भनेर सम्झिनुपर्छ र त्यसरी चढाएको पुण्य चाहिँ अघि भने जस्तो चाहिँ अपरमेय पुण्य चाहिँ सञ्चय हुन्छ र त्यसरी सञ्चय गरेको पुण्यलाई चाहिँ अनि फेरि प्राणीहरूको हितार्थ परिणाम गर्नुपर्छ त्यसरी गर्यो भने तपाईले चाहिँ अब दैनिक अभ्यास चाहिँ हामीले खास गर्ने भने हरेक क्षणमा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्दा त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो अभ्यास गर्ने भनेको अरू अलग्गै समय एउटा त्यसरी होइन आफूले चाहिँ दैनिक रूपमा पूजा पाठ दान दक्षिणा जे गर्छ हामीले त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको चित्तहरू चाहिँ आशय बनाएर चाहिँ त्यसरी बनायो भने र हामीले त्यसरी अन्तिम परिणाममा चाहिँ अनुमोदन प्राणीहरूको लागि अर्पण गर्यो भने अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम चाहिँ महापुण्य प्राप्त हुने र त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ दैनिक जीवनमा र छैटौँ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो तपाईँको बुद्धको चाहिँ कल्याण अर्थात् कृपालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ किनभने बुद्धको त्यो नभयो भने हामीले यो अवसरहरू प्राप्त गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि बुद्धको चाहिँ त्यो कल्याण र कृपालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ सम्झिनुपर्छ र अस्ति मैले भने जस्तै त्यस्तो अरू केही छैन अलिकति के भन्छ सामान्य त्यसमा चाहिँ अब तपाईको वास्तवमा भन्ने भने यो सबै कुरा चाहिँ फेरि अब अन्तिममा सकेपछि अघि हामीले यो सबै सम्झिने चाहिँ समृद्धि सत्यमा यो सबै हामीले छ भनेर चाहिँ हामीले सम्झिरहेका छौँ तर परमार्थ सत्यमा त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो के छ भन्दाखेरि अघि त्यो सबै कुरा चाहिँ खालि एउटा हेर्दा देखिने तर साँच्चीकै खोज्दै गयो भने त्यसलाई नभेट्ने हैन त्यो चाहिँ वास्तवमा हो भने अहिले हामीले हेर्दा देखिने जस्तो एउटा उदाहरणको लागि हेर्दा एउटा देखिने टेबल छ त्यसपछि फेरि खोज्दाखेरि नभेटिने त्यस्तो खालको फेरि चाहिँ टेबल छैन र त्यस्तै खालको गर्दाखेरि अघि तपाईले भने जस्तो हामीले भने जस्तो गर्दाखेरि तपाईको त्यो हेर्दा देखिने टेबल चाहिँ नभएर अहिले वास्तवमा हाम्रो मनबाट केवल मनबाट देखिने एउटा चाहिँ टेबल र मनको चाहिँ त्यसले चाहिँ मनले चाहिँ तपाईको भावनाबाट उत्पन्न मनबाट उत्पन्न भएको संज्ञा रूपी टेबल त्यस्तो खालको टेबललाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र वास्तवमा भने हामीले त्यो देखिने टेबल चाहिँ आफै त्यस्तो खालको स्वतः स्फूर्त ढङ्गले आफै तर्फबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको छैन त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र साँच्चीकै त्यो टेबल चाहिँ खोज्दै गयो भने त्यहाँ हामीले केही पनि पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो देखिने एउटा टेबल
त्यसपछि गएर मनबाट उत्पत्ति भएको त्यो मनले उत्पन्न गरेको संज्ञा रूपी टेबल एउटा र त्यो मनबाट उत्पन्न भएको संज्ञा रूपी टेबल र त्यो संज्ञा रूपी मन पनि नभएको त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ शून्यताको चाहिँ भावना पनि गर्नुपर्छ र अघि हामीले सबै गरेको कुरा चाहिँ समृद्धि सत्यको कुरा मात्रै हो। परमार्थ सत्यमा यसरी चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसरी सोच्यो भने फेरि त्यसमाथि पनि अघि हामीले जुन समृद्धि सत्यमा एउटा परिणामना गरेका छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ परमार्थ सत्यको परिणामनाले झन् हामीलाई चाहिँ पुण्यमा चाहिँ बढी लाभ हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अस्ति हामीले मैले भनिसकेको छु र विशेष गरी यो ढोक्ने तरिका विशेष गरी ढोक्ने विधिमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा छुट्न गएको हिसाबले मैले यहाँ फेरि पुनः दोहोऱ्याउँदैछु तपाईँहरूलाई। विशेष गरी हामीले चाहिँ ढोक्दाखेरि कसरी ढोक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरु बुद्धको काया वाक र चित्त सबैको प्रतिमाहरूलाई ढोक गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो छिटो छिटो हामीले चाहिँ अस्ति भने मैले चाइनिजहरूले जसरी धुप चढाउँदाखेरि हातले छिटो छिटो यसरी चाहिँ गर्छ त्यसरी हामीले ढोक गर्नु हुँदैन। वास्तवमा हामीले एकदम बिस्तारै चाहिँ तपाईँको यो औँला हात यसरी राख्यो, यसरी चाहिँ औँला यो बुढी औँला दुईवटा भित्र चाहिँ राखेर यसरी चाहिँ हामीले दुई हत्केला यसरी राखेर चाहिँ हामीले बिस्तारै माथि शिरमा चाहिँ राख्नुपर्छ। माथि यसरी शिरमा राख्दाखेरि हामीले चाहिँ के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धहरूको चाहिँ चुक्तोर जो चाहिँ उष्णिष्ठ भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ कल्पना गर्नुपर्छ। र जब हामीले त्यो दुई हात चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी मुट्ठी बनाएर छिटो ढोक्यो र हामीले त्यसरी चाहिँ तपाईँको के भन्छ चाहिँ त्यसको के भन्छ त्यसको परिणाम चाहिँ त्यसरी ढोक्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हातहरू चाहिँ मुड्की बनाएर त्यसरी त्यसलाई ढोक्ने गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ पछि हामीलाई त्यो परिणाम के आउँछ भन्दाखेरि परिणाम चाहिँ हामी पशुमा जन्मिने जस्तो सुँगुर गाई भैँसी अरू पशुमा त्यसरी जन्मिने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले तल ढोकेर हात तल राख्दा पनि औँला यसरी फिन्जाएर होइन यसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राख्नुपर्छ। औँला फिन्जाएर गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ फेरि फल चाहिँ हामीलाई पछि चरा चुरुङ्गी त्यस्तोमा जन्मिनु पर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हात यसरी दुई हात राखेर दुई हात चाहिँ हत्केला चाहिँ यसरी गरेर बुढी औँलालाई भित्र राखेर माथि शिरमा राख्ने सबैभन्दा पहिला शिरमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुद्धहरूको चाहिँ जो उष्णिष्ठ छ शिरमा भएको चुक्तोर छ त्यसलाई सम्झिने र त्यसपछि गएर निधारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हात हत्केला त्यो दुई हात जोडेको हत्केला निधारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के सम्झिने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ तिनै कालमा चाहिँ भूतकाल वर्तमान काल भविष्य कालमा सञ्चय गरेको अकुशल कर्महरू शोधन भयो र सम्पूर्ण बुद्धको चाहिँ गुणहरू ज्ञानहरू आफूलाई प्राप्त भयो। त्यस्तै जब तपाईँले घाँटीमा पुर्याउनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ आफूले चाहिँ तिनै कालमा सञ्चय गरेको आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको चाहिँ वचनको चाहिँ अकुशल कर्महरू चाहिँ शोधन भयो र सम्पूर्ण बुद्धको चाहिँ वचनहरू बुद्ध र गुरुहरूको कुशल वचनहरू आफूलाई प्राप्त भयो भनेर सम्झिनुपर्छ। र त्यसपछि गएर जब हृदयमा तपाईँले छातीको ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ त्यस बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनबाट गरेको तिनै कालको चाहिँ सम्पूर्ण आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरूले गरेको तिनै कालको अकुशल कर्महरू चाहिँ चित्तबाट गरेको चाहिँ अकुशल कर्म शोधन भएर सम्पूर्ण बुद्धको चाहिँ काया वाक र चित्तको चाहिँ त्यसरी त्रिकाया भन्छ। त्रिकायामा रूपकाया धर्मकाया र निर्माण कायाको त्यस्तो अधिष्ठानहरू आफूलाई प्राप्त भयो भनेर त्यसरी सोचेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तल ढोक्नुपर्छ। त्यसरी ढोक्दाखेरि चाहिँ अब साँच्चीकै हामीलाई चाहिँ सही अर्थमा पुण्य चाहिँ महापुण्य लाभ हुन्छ। र त्यो तपाईँले के भन्छ चाहिँ बुद्ध वचन अब जस्तो वास्तवमा भने बुद्ध वचनहरू यो कङ्ग्युर तेङ्ग्युर जति चाहिँ हामीले जाने पनि जति चाहिँ के भन्छ जति भए पनि ती सबैहरू त्यो सबै चाहिँ अब खास गऱ्यो भने हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि ती सबै चाहिँ कङ्ग्युर तेङ्ग्युर जतिसुकै जाने पनि वास्तवमा भने हामीले यो बुद्धको वचन जति जाने पनि गुरु छैन भने आफूले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन हैन। त्यो चाहिँ कस्तो उदाहरणको लागि कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो एउटा पानी जहाज समुद्रमा छ भने आफू त्यसको चाहिँ पानी जहाजमा आफू बसेको आफू चाहिँ यात्रु हो भने त्यो पानी जहाज चलाउने चालक छैन भने त्यो पानी जहाज चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ तपाईँको समुद्रमा पार हुँदैन। त्यस्तै गरेर तपाईँको गुरु छैन भने चाहिँ हामीले पनि अब सिद्धि प्राप्त अर्थात् निर्वाण प्राप्त गर्दैन।
चाहिँ भनेर भनेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि गुरु भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने चाहिँ यसले बुझाउँछ दशै दिशाका बुद्धहरू पनि सम्पूर्ण दशै दिशाका बुद्धहरू पनि गुरुबाट नै भएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले जो अहिले क्याब्जे फबोङ्गाले लामा ग्याङ्बो भनेर जो त्यसमा एउटा ग्रन्थ छ त्यसमा चाहिँ उहाँले विशेष गरी गुरुको बारेमा वर्णन गर्नुभएको धेरै चाहिँ प्रार्थनाहरू छ त्यसले गर्दाखेरि मुख्य गरी त्यसमा चाहिँ के त भन्दा दशै दिशाको सम्पूर्ण बुद्धहरू पनि हैन सम्पूर्ण बुद्ध र दशै दिशाको बुद्धहरू पनि गुरुबाट नै चाहिँ भएको हुनाले गुरु भएको कारणले बुद्ध भएको त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीले गुरुलाई चाहिँ सर्वप्रथम माथि उच्च ठाउँमा चाहिँ राखेर श्रद्धा गर्नु चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले त्यो बुझेन भने चाहिँ गुरुप्रतिको श्रद्धा हामीलाई त्यस्तो चाहिँ गहिरो श्रद्धा अर्थात् त्यस्तो खालको श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन र त्यो कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ अब विभिन्न सूत्रमा आगमहरूमा वर्णन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी जब हामीले बुझ्छौँ त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ आफ्नो गुरुहरूलाई चाहिँ अनि त्यस्तो खालको श्रद्धा आउँछ विशेष गरी अब चाहिँ आफ्नो कल्याण मित्र गुरुहरूलाई अघि भने जस्तो साधारण गुरु होइन त्यस्तो आफ्नो कल्याण मित्र गुरुहरू जो मुख्य मूल गुरुहरू छ त्यसरी चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ र सम्पूर्ण बुद्धका काया वाक र चित्तहरू जति पनि छ त्यो सबै अहिले हामीले जसरी कुसुम थुक्दै भन्छौँ हामीले बुद्ध प्रतिमा बुद्धको वचनहरू बुद्धको चाहिँ त्यो प्रतिमाहरू चित्तहरू चैत्यहरू जति छ त्यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुरुकै निर्माण काया हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ अनि हामीले त्यो अहिले अघि अस्ति भने जस्तो तपाईँ हामी जहाँ गुम्बाभित्र अर्थात् आफ्नो पूजा कोठामा जहाँ पनि चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि सर्वप्रथम दुई हत्केला यसरी राखेर हामीले जब त्यो अब बुद्धको प्रतिमाहरू ताराको अरू इष्ट देवताहरू जे पनि हामीले दर्शन गर्छौँ त्यो दर्शन गर्ने बेला चाहिँ के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी एकचोटि यसो परिक्रमा त्यहीँ उभिएर बिस्तारै घुमेर सबैको दर्शन गर्ने अनि त्यो सबैको दर्शन गर्ने बित्तिकै त्यो जुन जुन प्रतिमाहरू दर्शन गर्छ त्यो सबै मेरो आफ्नो मूल गुरुकै निर्माण चाहिँ स्वरूप साक्षात् मेरो गुरुको निर्माण काया हो सम्झेर आफूले त्यसरी सोच्नुपर्छ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यो त्यसरी अभ्यास गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै चाहिँ महापुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले सोच्ने गर्नुपर्छ त्यसरी हेर्ने गर्नुपर्छ अतः अनि叫他们稍微一点的이들이 다 오던데 또 상해 탐지 또 주고 다 어디 어디 또 상해 탐지 또 어디 좋아해 또도 좋아해 어디 저다 땅에 다 도스 마주도라 다드네 마주도라 게 하다 쉬어마데 하다 저지도 제샤데 제자 다 도스 마주도라 어디 초준의 집에 상에 최게 된 되네 그들의 탐제 라메 대단데 라메 주의 다 탐제 초준의 집에 상에 최게 된 탐제다 되네 그들의 탐제는 라메 주에 수서 라메 주 라마이 어디 마두스도 삼으시다 어두스 차체 어디 마두스들니 가서 그래서 담자 차체를 탐절 차체를 하고서 두 차체나 어다 되네 랑게 샤티네 어다 보이는 것도 사마나 찾아서래 아니 보이는 것도 사마나 찾아서 야나를 것도 사마나 찾아서 아니 시를랑아 바마 되니 그다란 저멀리 거인데 사마나 찾아서 저멀리 지금 말에 신다더니 지금다 저주는 집에다 저주는 집에서 상에 저기다 그것도 담에서 참 잡대고 저들은 당만을 찾아서 잘해. 자 봐봐도 도망가지 찾아서 잘해. 근데 하나씩이 대단 냠이 상지주 가만둬be 유주버래. 대단 상지 가만둬 유 당하죠 잘해. 그래서 그들 잠을 와. 저주상에 저주는 상에 저기 잠을 와. 그들 잠을 와. 어디 산지 그만둬 주 다음에 사살 하고서 어디 시험하지 야 땡에 다세 땡에 서른다 게 땡에만 차도 땡에만 찾아서 대단히 자영을 아자다
samotongda doisana yabudu samtensu de lapchamba shujiresha lamade 차찌기 봐 정말 자주 정말 자주 주고 파도 도망가지 로성 담아가지 로성 뭐지 담아가지 아니 정말 자주서 내가 가서 상기 삼재기 산지 가운데 주 담에 사서 도와 어디 시험하지 र जसरी अन्तिममा हामीले यो छातीमा जसरी हृदयमा हामीले चाहिँ हात यो हत्केला जो दुई हात जोडेर पुर्याउँछौँ त्यो बेला चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि अनगिन्ती जन्महरूमा अघि भने जस्तो तिनै कालमा सञ्चय गरेको अकुशल कर्महरू जो चित्तबाट गरेको अकुशल कर्महरू शोधन भयो सम्झेर त्यसपछि गएर सम्पूर्ण चाहिँ त्रिकाय धर्मकाय चाहिँ धर्म चाहिँ के भन्छ निर्माणकाय र रूपकाय जति पनि छ त्यो त्रिकायको चाहिँ सबै अधिष्ठान आफूलाई प्राप्त भयो सम्झेर सम्झिनुपर्छ र त्यसपछि गएर जब हामी त्यो हत्केला चाहिँ राखेर उँधो दुई हात छोडेर चाहिँ निहुरिने बेला तल ढोक्ने बेला चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो अगाडि भएको सम्पूर्ण बुद्धको प्रतिमा जुन जे अरू इष्टदेवता जेको प्रतिमा अर्थात् गुरुको जे छ त्यो सबै प्रतिमाहरू चाहिँ मेरो चाहिँ मूल गुरु चाहिँ साक्षात् गुरु हो र गुरुलाई मैले चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु भनेर त्यसरी सम्झेर चाहिँ शिर निहुरेर ढोक्नुपर्छ र त्यसरी ढोगेमा अघि भने जस्तो एकदम चाहिँ सम्झिनै नसक्ने भन्नै नसकिने त्यस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुन्छ र त्यसरी पुण्य प्राप्त भएको त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू यो संसारका सबै प्राणीहरू पनि त्यसले मुक्त गर्छ आफू पनि त्यसले मुक्त हुन्छ र त्यसले चाहिँ किन मुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको बिउ जो हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको बीज चाहिँ हामीले रोप्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो मैले तपाईहरुलाई बारम्बार यो दोहोऱ्याइरहेको छु किन भन्दाखेरि यो नै सबैभन्दा सजिलो माध्यम चाहिँ हामी चाँडो बुद्धत्व प्राप्त आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ के भन्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको बिउ रोप्ने चाहिँ सबैभन्दा उत्तम विधि सबैभन्दा सस्तो कुनै पैसै नलाग्ने कुनै अर्थ नलाग्ने त्यस्तो खालको सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ त्यो तर त्यो चाहिँ अब त्यति मात्र होइन त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धहरू पनि खुसी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदम जोडका साथ मैले तपाईहरुलाई अहिले यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले हामीले अभ्यास गर्ने क्रममा यो कुराहरू हामीले जानेर बुझेर यसरी सम्झेर गर्यो भने अनि एकदम सजिलो तरिकाले दैनिक जीवनमा गरिरहेको कार्यहरूबाटै चाहिँ हामीले किनभने हामी ढोक्ने प्रार्थना गर्ने सबै कुरा त हामी दैनिक रूपमा गरिरहेको हुन्छौँ ती गरिरहेको त्यस्तो कार्यलाई नै अलिकति हामीले त्यस्तो चित्तलाई चाहिँ अलि बृहत बनाएर चित्त उत्पादन गरेर त्यसरी सम्झेर भावना गरेर चाहिँ हामीले पुण्य गर्न धर्म गर्ने गरेमा हामीलाई त्यस्तो खालको पुण्यहरू प्राप्त भएर सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू र आफू स्वयं पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नको बिउ चाहिँ त्यसले हुन्छ त्यसले गर्दा म तपाईहरुलाई फेरि पनि यो चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई जोडले यो कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्दै छु 장제의 세다 차서나 선제 산제 공부까지 라인 조선이 공부 어디 삼당 차서나 어디 산제 공부가 저와라 남주를 찍고 사람 또 주를 찍고도 대자바로 초사 주장 세자네 저 통원 사버도 사버 롱아 이주면 사버 되고 되지 담제다 롱아 이순유는 사버들이 담제다 아니 미세게 해서 소다 장사 상아 담제 좀더 냠바 소다 장사 상하수가 담지 좀 냠바 다른 날 신게데 디바 체시 어디 라메 콜라 도와 라메 숨 짱바 저 토마만 답도 라메 콜라 도와 라메 숨 짱바 라달라메 콜라 도와 라메 콜라 넣어서 잡아래 라메 숨 짱바 라메 쭉 마테 님이 집아 저 토마토 어디 샤오 어디 대한번 선이 3년 들어와 샤오도 어디 지내니 차자 어디니 대가서 된지는 차자를 강하면 맞지 아니 심심이 그렇죠 차자 내가 좀 통거래 아니 저가 되나 등샤 또 뭐이나 그래서 이제 어디서等대제로야 다 대제 어디제 꾸론 뒤지다 꾸론 두지다 차스도로 되어 뭐 남아무도 시래 남아수지 남아도만 시래 사순데 어디
장자전을 자 꿈자전을 그는 어디 대표인데 중앙에 님은 딱 봐도 제발 통로 더 봤다는 그런 너쌤이 좋아한다 간지지 간다 내가 재미도 수빈 좋아하지 다 대수로 대동을다 대수로 대동을다 대셔봐야 좀 전에 대주자마 나좀만 다 봐서 보세요 진짜 장자를 찾아서 남아던 생아도 장난 말하네 남아다 남아가도 라나기도라자 따다가다 알아도 생각상보다 아무래도 라나리나 말다는 benze 소하 나도 장난마다 챈데 이미 당오래 좀 전에 지자마자 좀 하다면서 진짜 장난 찾아서 어디 다 같이 어디 가서 자 숨대 대장중에 대지하나 차 레레 차 사이즈 따위 팬도 거래 차 찍 따위 가자 차 센트 도마이나 차 사이즈 따위 팬을 통거래 차 찍 따위냐 차 찍으면 뭐나 나다보다 레러전 차 찍는 것 때문에 차 사이즈 따위 팬도 거래 하고서 어디 시험하지 이 가자 집어도 또 이걸로 하신 거나 펜보여 아래다 야 이게 그 뒤쪽으로 와 이게 저 상만 떼쪽으로 돼 댄스 상만 떼쪽으로 돼다 이걸로 하시나 시사산 펜보여 아래 시험하던 가서 라고라 어떠세 도저 되네 다들 가자 어디인지면 저거 어디인지면 장 대차 사약 배로거든 도스레 다디야 가르쳐주네 마치 레로 차기르다 다 내가 차사 못다서 차 무슨 것이 차자도 이제 어디래 네가 매도야 레로 차 제가 제가한테 대제대 대주하다 또 등샤래 차다도 다 가르는 이게 다 등샤데 되시면 장하다 차 등샤 또다 등샤잖아 어디제 된제 내가 상이 주기 좀 된데 지자와 다자만 담아서 다들의 룽제나 되게 룽제 야다 내리지가 다 차도라 잘 때가 룽 도바이나 뭐 도는 증이면도 단다지 룽토지를 다지 좀 된데 지자와 다자와 담아서 선제 지자와 좀 반자와 시가도 와라 차도로 어머 다시 제가 들이가라 잡아는 따야 마음 빠도 소바도 소바바 비즈네 소하 네 가자 다디 안딩에 잠사기야 어디 양아 맞잖아 다디 잡아 이제 도마이나 꾸준도 사마라 자주에 배운도 거래 다가랑기 상마나 상마나 가서 차자 배운도 거래 전에 가져와래 또 그냥 맞춰보자 꼰저 숨라 초주 두순지 내 빼지게 돼. 내 렌즈 잡아서 초주 두순지 꼰저 숨라 차신 초주 두순지 꼰저 숨라 차신 꼬아 잡아 주로 사 니도가 차신 초주 두순 생각 초주 두순지 꼰저 숨라 차신 꼬아 잡아 주로 누가 할봐 아니 그냥 니버지 통화면을 사বে 니버지 다 와주로 사 니버지 하고 좋아 다스버지 산지 자주 유도 다 와주로 사 스버지 다 시버지 다단 개개 라냐와 민주로 사 파징구나 다단 개개 라냐와 민주로 사다 나버지 내돈 탐대 타와 주로 사수스라 난사요나 내돈 탐대 타와 주로 사 어디 배운디기도 왔다 그냥 빠도 매버요래 제가 내 방법을 내 놔야만 내 마시나 빼 방법을 내라버 슈지 제가
제자들이 어디 차저기 된지 차저기 생각도 된지 어디 좀 전에 자와다 정말 저게도 아예 빠르다 샤라나다야야 나마다네 배우다 바보 거저 달고 와서 송세 자와 등이라도 정말을 뭐 죽는 자는 톱자 좀 전에 되지 잡아다 정말 잡아서 제가 도와라 차타로 엄나무다 지지가 들어가라 사바르다야 나마바다 자서바다 자서바바바 비지든 소하 어디를 어디다 이게 마시나니 전도체 나니라 그자니 이게 로시는 첩산쯤이라 이게 로시는 이게 로지로니 남성 로 저번에 두래 어디디 대전에 자정에 주거리 다 저도 중사고는 자대 그전 주거리 원래什么것은 그다 다들 쇼라 창조 삼조다 뭐 두지 창조 삼조다 다다 삼조 담제 저서 창조 삶을 다다 삼조 이제 그런 되지 아니 대 가서 야 그전에 말라임바 동문지 고마잖아 밀럼나 가본고 예사마제 네 가서다 돌아 나는 전화 매버져 여러분들 자 듣는 거 봐. 제가 모네바 개정은 그래서 랑모네바지다 뭐 자와 모네바지제 아니 개정 모네바지제 산정 고방 모네바지제 영어 돌아 영어 이게 영어래 제가 어디 이름 그래서 이름 당에서 다 동문이 고마치 어디 제가 다가다 간다 뭐네바 전당대 저 매바 어디 선배 그동안에 내가 원나 다시 다다 심제 탐자 상계 탐지 주수도 사be 계획자 때네 아니 저베산이 그와 톰네 심제 탐제 야 저베산이 그만 달도 거도 쇼 동문이 섬당 탐데 준다 어디 지나 다디 그제 아버지 망거나 차 쉬울 때 양계사 망거나 그러니야 그래서 공전이 내라고 쉬우자 그래 대지께서 뒤보라 맵사서 레미 지금은 좀 맵사서 죽음에 지금은 다서 말이야 제다당도 미제나야 예지기 저원이 집에 3대 되면 3대 되면 영문대 사회 봄다가 다제 망고 쉬우줘야지 어디 되라 셈니 아마 몬로다 아마 디 참다 지금 맞아 공게 셈다 다르지나 셈다 누르지 이제 셈이 양으로 누르지 녀만 봐 축처리지 어디니 가서래 셈 쳐서 말씀하세요 왔다 어딘데 다 내가 말해 제가 가서다 뭐 야버쳐 버려 저 어디 잠시 जसरी अहिले अब ढोक्दाखेरि हामीले अघि भने जस्तो सुरुमा हाम्रो आशय कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्नको लागि मैले बोधिचित्त उत्पादन गर्नेछु र बोधिचित्तको चाहिँ उत्पादन गर्दै विशेष गरी अब बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको चाहिँ सञ्चय गर्नुपर्छ त्यसमा सबैभन्दा पहिले पुण्य सम्भारको लागि हामीले यो ढोक्ने यो मण्डल अर्पण गर्ने लगायत विभिन्न पूजा गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ पुण्य सम्भारहरू गर्छौँ र त्यसरी पुण्य सम्भार गर्दाखेरि अब के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अनगिन्ती जन्महरूदेखि गरेको पाप चाहिँ शोधन आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरूको पाप चाहिँ सम्पूर्ण अकुशल कर्म चाहिँ शोधन गर्दैछु भनेर हामीले सोच्नु पर्यो पहिला बोधिचित्त उत्पादन गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले ढोक गर्ने र पापलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ शोधन गर्नेपट्टि हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो सबैभन्दा पहिला ढोक्दाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा भन्यो भने यो नमो मञ्जु शिरे नमो सुशिरे नमो उत्तम शिरे सोहा भनेर 3 चोटि यो भन्नुपर्छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले त्यो भनेको फाइदाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकचोटि हामीले ढोक्दाखेरि त्यसरी ढोक्दाखेरि त्यो एकचोटि वाचन गर्यो भने त्यो नमो मञ्जु शिरे नमो सुशिरे नमो उत्तम शिरे सो चाहिँ एकचोटि वाचन गर्यो भने त्यो एकचोटि ढोकेको चाहिँ 1000 चोटिमा गनिन्छ
भनिन्छ त्यसले वृद्धि गरेर 1000 चोटी बनाउँछ र त्यसरी 1000 चोटी भएपछि फेरि त्यो मन्त्र चाहिँ ढोक्दै गऱ्यो भने एकै जन्ममा हामीलाई दृश्य मार्ग चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर पनि थोङलम चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि अब फेरि के सोच्नु पर्यो के भन्नु पर्यो भन्दा त्यम्बा चम्देन्दै दिस अब डाचम्बा रिन्छे ग्याजला छाछलो भनेर भन्नुपर्छ त्यो एकचोटि वाचन गर्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि ढोगेको चाहिँ 10 लाख ढोगेको बराबरको पुण्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ बनाउनु पर्छ त्यसपछि तपाईको तुङसा जो पाप देशनको चाहिँ त्यो प्रार्थनाहरू छ त्यस्तै वज्रशतको मन्त्रहरू पनि पढ्न सक्छ विशेष गरी त हामीले तुङसा पाप देशनको चाहिँ सूत्र नै हामीले धेरै वाचन गर्छौं र त्यसरी पढ्यो भने अब त्यो चाहिँ अब मलाई अहिले जो त्यम्पा चम्दे डाचम्बा यहाँ पे स्याक्या थोप त्यसपछि फेरि अझै हामीले त्यम्पा चम्दे डाचम्बा यहाँ दबा जोबेसा पेन्जेवा स्याक्या थोपला छाछलो भनेर चाहिँ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो एकचोटि वाचन गर्यो भने त्यो चाहिँ के भन्छ तपाईलाई त्रिरत्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण त्रिरत्नहरूलाई चाहिँ ढोक गरेको चाहिँ लाभ पुण्य प्राप्त हुन्छ तपाईको चाहिँ सबै चाहिँ अनगिन्ती जन्महरूदेखि सञ्चय गरेको पापहरू शोधन हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ चाँडो बुद्धता प्राप्त गर्नेको फल प्राप्त हुन्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ अनि शत्रु र चाहिँ अरू हानि गर्ने चिजले हानि नपुर्याउने त्यस्तो खालको चाहिँ हानि गर्न नसक्ने त्यस्तो केही लाभ हुन्छ त्यस्तै दुर्गतिबाट मुक्त हुने लाभहरू यसरी चाहिँ विभिन्न लाभहरू यस्तो खालको चाहिँ सोच्नै नसकिने लाभहरू हामीले त्यति गर्दा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब मैले जुन अहिले पहिलाको जुन चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्छ रिन्छे ग्याजालाई चाहिँ छाछलो भन्ने मैले लुङ चाहिँ आगम चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ कि गरेन मलाई थाहा छैन तर मलाई अहिले जुन यो चम्देन देश पेन्जेवा स्याक्या थोपला छाछलो भन्ने चाहिँ मैले रातो क्याङ्ला रिम्बुजेबाट यो चाहिँ त्यो लिएको छु आगम लिएको छु आगम प्राप्त गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ यो तपाईहरुलाई पनि अहिले मैले यो आगम चाहिँ जुन छ अहिले त्यो छ मैले तपाईहरुलाई प्रदान गरेको छु र यो आगम प्राप्त भइसकेपछि तपाईहरुले पनि त्यसरी चाहिँ ढोक्नु भयो भने र त्यो चाहिँ अपरम्पार चाहिँ पुण्य प्राप्त हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ तपाईहरुले परिणामना गर्नुपर्छ त्यो परिणाममा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ गर्ने जस्तो चाहिँ पुण्य चाहिँ आफ्नो पुण्य अघि सञ्चय गरेको पुण्य चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयं र सम्पूर्ण प्राणीहरू र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको पुण्यले यो गरेको पुण्यबाट चाहिँ आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीको चाहिँ मनमा चाँडो बोधि चित्त उत्पादन होस् भनेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यति मात्र होइन त्यसले चाहिँ त्यो पुण्यले गर्दाखेरि आफू सम्पूर्ण प्राणी र चाहिँ बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको चाहिँ पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ चाँडो बुद्धता प्राप्त गरेर सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्न सकोस् भनेर चाहिँ परिणामना गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि अन्तिममा चाहिँ तपाईले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले अब शून्यताको भावना गर्नु नसके तापनि तपाईले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि यी सबै कुरा अब जस्तो अहिले यो आफू सम्पूर्ण प्राणीहरू सम्पूर्ण बुद्धहरू सम्पूर्ण यो पुण्यहरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको साँच्चीकै चाहिँ त्यस्तो छैन त्यो सबै समृद्धि सत्यमा मात्रै छ परमार्थ सत्यमा त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन त्यो चाहिँ अब तपाईले शून्यताकै भावना गर्नु नसके पनि तपाईले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ एउटा सपना जस्तो मात्रै हो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी सम्झेर तपाईले चाहिँ परिणामना गर्नुपर्छ अन्तिममा त्यसो गर्यो भने तपाईको त्यो परिणामना जुन अघि गरेको पुण्य सञ्चय गरेको कमाएको पुण्यहरू चाहिँ नष्ट हुँदैन त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी पुण्य त कमाउँछौँ तर त्यो पुण्य चाहिँ अनुमोदन अर्थात् परिणामना नगर्दाखेरि त्यसको चाहिँ असर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै पुण्य चाहिँ फेरि एकैछिनको रिस अर्थात् कुनै अकुशल कर्म भयो भने त्यसले चाहिँ सबै हराएर नष्ट भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले कति मान्छेहरू चाहिँ धेरै पूर्व अभ्यासहरू मन्त्रहरू धेरै जप्ने धेरै पाठहरू गरेको ध्यानहरू गरेको हुन्छ तर उसले अन्तिममा त्यो परिणामना नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो पुण्य चाहिँ एकैछिनमा त्यो बीचमा चाहिँ उसलाई सानो एउटा चाहिँ एक क्षणको चाहिँ रिस मात्रै उत्पन्न भए पनि त्यो सबै पुण्य क्षय भएर उसले चाहिँ चाँडो सिद्ध प्राप्त गर्दैन त्यस्तोहरू पनि धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म त्यो चाहिँ गरिसकेपछि जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामीले पुण्य चाहिँ परिणामना गरिहाल्नुपर्छ अथवा उहाँ गरिहाल्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ भनेको छ र आज मैले यसमै राख्छु 차 망고째고도가라 진지로를 제 영어를 와 제자니 당부대 가서래 라마대에 가서래 초주 저승의 탐제 탐제 임봤더니 구스트 탐제 임봐서 저한테 다 샴대 가서래 초주는 집에 가서 상해 지역에서 탐제 구스트 탐제 라마에서 어디
뒤 두즈라고 말해서 자 조금씩 때문에나 두즈시면 이제 자 조금씩 때 공으로 사드려와 지구대 다들 샹지가 지구대 담보대 잔지그래 자 조금씩 두즈야마 없었지 그래 아니 맞지 가져래 이제 20월에 가서 오모뚜게 차 본장만 못 잡아래 차가 도와서 뭐를 막았네 본장만 못 잡아래 오모 넘버지게 장주에 섬 택만주 공부지 편차 어제 20월에 오모 넘버지 따와 공부다 장주에 섬 공부는 뒤에 쉬우집에 가서래 조사 집장배서 쉬우집에 오모 뚜버지게 차 본장 못 잡는 되지 그래서 매번 어디를 수 어려워대 어디서 잠시 어디 다시 अहिले अब विशेष गरी पूर्व अभ्यास अब मुन्डो हामीले भन्छौँ पूर्व अभ्यासको चाहिँ हामीले त्यो गर्ने क्रममा अब हामीलाई अघि भने जस्तो त्यो सबै बुद्धहरू सम्पूर्ण बुद्धहरू सबै चाहिँ त्रिरत्नहरू सबै चाहिँ आफ्नो गुरुको रूपमा चाहिँ साक्षात निर्माणकाय हो भनेर सम्झिँदै भन्ने हामीसँग त्यसरी बस्ने फुर्सद नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सिधै चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो नमो सुशिरे नमो उत्तम शिरे त्यो गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा चम्प्याङ्ग्या आवश्यक थुबला छाछलो भनेर मात्रै वाचन गरे पनि पुग्छ किन भन्दाखेरि पूर्व अभ्यासको क्रममा हामीले अलि छिटो चाहिँ त्यो ढोकहरू गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ त्यो सबै कुरा सम्झिने हामीलाई फुर्सद नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्रै वाचन गरे पनि हुन्छ तर अब विशेष गरी अब हामीले चाहिँ विशेष गरी हामीले जतिसुकै लाखौँ जति ढोक्दा पनि ढोकेको भन्दा पनि एकचोटि हामीले बोधिचित्तको चाहिँ एउटा चाहिँ मात्रै चित्त उत्पादन गर्न सक्यो भने लाखौँचोटि ढोक्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ बोधिचित्तको चाहिँ हामीले चाहिँ चित्त उत्पादन गऱ्यो भने र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म बोधिचित्तकै उत्पादन गर्दै त्यसरी चाहिँ ढोक्नुपर्छ rāna samcā tamcā sāngā tamcā tū sumdhā sāpa kēvē tsāwāl tēnē padā sāngā mātāl tēnē padā sāngā ngā tēnī padā sāngā sāngā yu kāwān tōmnē padā sāngā samcā tamcā padā sāngā sāngā yu kāwān lā padā sāngā rāng tīvū dādu kūdhā yāng shōs केवल मनको संज्ञा रूपी म केवल मनको संज्ञा रूपी चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू मनको संज्ञा रूपी चाहिँ बुद्धहरू सम्पूर्ण चाहिँ संज्ञा मनको संज्ञा रूपी चाहिँ पुण्यहरू त्यसपछि गएर सम्पूर्ण के भन्छ बुद्ध भूमिहरू संज्ञा रूपी मनको त्यसलाई चाहिँ संज्ञा रूपी म भन्नेले चाहिँ चाँडो संज्ञा रूपी बुद्ध भूमि प्राप्त गरेर संज्ञा रूपी बुद्धहरूको चाहिँ के प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नेछु भनेर Jamal Bawe Chida Jamada Kunda Sangbote Yante Chinde Jata Kunji Chetan Taloche Gawa Deda Tamche Rato Ngo Tuta Shebe Jawa Tamche Chungo Wakan La Chusanga Dage Tawa Tikye Sangpa Chushe Rato Ngo Wara Chide Kamde Pente Ma Lupa Kanle Chebe Sampe Ishi Puja Tenche Kata Chushe 그래 좀 던진 자서죠 그다음에 퇴절론도 저 뭐야 어디지 어다 집에서 주잖아